Tikin Driscoll, Paing Tikin Istanya, Mutlash Seattle, ngan, kumfanya. Okay, wo, alaf koko, los fagay levelan. Okay, kulo, muna. All right. Mutlash Kosrae, Paing show loman, en marshwayan, kata wikom, in kaksakin gat kepelching. Yash announcement si luo kata taka, tikin na taka, folye la ke, tukun got like share life kasa, or ala pro ini kesla, na announcement ang taka. Inchi ba konye ma, itakyan na sil tikin Driscoll, fashion na kepelching. Paingin anak nas, na usi banner siya, usi mat nagawain. Okay. Me, like, share, live cast lowoso, nga tigin na taga usi suko luka online alala, kat share na kat follow na ke por kami cash la. Tapel siya nga all KahsInKol lowoso, tamlay we are share le welal tamlay siya mekil, siya wala siya nagawain, pain mat nagawala siya kapel siya nga. Tigin meg, tigin Driscoll. Nga tigin Driscoll ya ul kat lagawain fa. Kulang malap ka aslan, mat nagawa, God bless you. Kaltigin, kada usur pelo kon tram wipe frital kinonan, nga sa back share. Kaksakin God, kung share nga, wala nagifakluman, just go ngayon, anon, alalal, nagatfa, akfashi mga kadefa, akfashi tokoan, dawaki, kionsukulan, Kosrae gospel choir ngayon, nakna si Islam asing ngayon, may, muna, Islam asing ngayon, fineko, kailangan, lokle. Nabagat share. Okay, pangan. Excellent. Alam mo, wangin. Tek ilyayok pang. Kaya, nga, sidalon bang eh? May longebel na sa madagong eh. Tabilipan, bela vlog in the room. Going cast lava, as you'd be vlog. Well, the mic to one. Digin kong gulong malap,
Na mitlas Kosrae wana banners nga nakalimingan na manas like share live cast lowos. Tanga mo kada foto yang kadin som nage program ini kasla ara pelchinge de akollah kadin som Neral tigin tres kal dan tagara la pro ini kasla met tigi la ara pro ini kasla kada usipe me on lowos on ini kasla lan KahsInKol lowos ke pelchinge shita ikon la ke pelchinge nagatfa somral tigin dan tagara nage pro ini kasla na nas wikat ke pelchinge Good. One nga kalim mi piang nga mitlas Kosrae na nas we got cashier pro kada sumne ke in Washington na tigin treskal la ta ka hul got ke pro ni kasla tigin pela utagot Lulap na Mr. Liban, kaksakin gat ke mulash kewa. Mulan, may nakewa wears mataga be, tuning in we got ke KahsInKol. Inga ben we live sila gaslan gat siyama. Gat pragun sum kakketeyac, dagain we dahula na siya kewa, kadin gain. Ace kaslalin kolgat, awim tanin siya nage mabay suwaslala. To ana fakla na Mr. Liban na mitigat mukle ana siya rekma. Lan gat. Katagan ki pelching ngayon kain wedokle nga prain chinge kos masan kamay ta kapendip siya kos pray ben magosaswan mayen bela bange arulana yok distraction confusion yinenginga panang ara katakala siya kadinda kain awin siyas na kimapaiswasan gata gulo ki aslosan tiya tafong na si bange akmas katagan ni pray kat pasta yetum kat flatlash kat mood si fun kat fototo le mayen kat molin mwet pel pes tafong na yun mapes ki pel singe ki makat sikikan na fashi tasak ta katakilin lapan kalang bakoten lom katakilin lapan lang silom na sish lang si inge kalam ki kumsubay mawan gulo si fun na tung minda kamisya cash mo ito kat lalfong ike win na tung Jesus Christ panang ouiya singe usingeng na sish katin kashas na irum. When mas tak lo makalim yun na sish arlenak ko la confin wikat siya kain line kat. Inusin na sish katin ito la pelkat tafay la ligikom kat siya kain si fena. Pelkat tafay la ligikom kat fosek. Pelkat tafay la ligikom kataya na iksuko mataga na fin mesa. Tekain is oxygen. Tekain ace nourishment. Ka finish aksuko mafufyak ligi foko. El paola, el masla. Lalakat hindi petsenge nagimula siya kay katafay ligikom. Mayan kumba source. Si makitekat pinganalin. Kaya ko lalash kay KahsInKol kay makatsumbakana kinwitafa kay kaslom. Kat nga siya, kat papatamasin ka siya. Ouiya, sham lasha. Usye na siya kadin kain akketeyac galim. Infal na kima kaslom simleke. Kulo malap na siyum. Lafa ka mo ulash. Kumsyak na lang sikat. Orek makin katanalin kulacnsap. Klon siya lemnister lipan wisya ulal emet kolan KahsInKol nukewa. Arulalos set up lan stages nagi
ingan pacl lashkakin mga yeneng ke technology mas misinge kat kulo malap na siyum nakmanas kaksakat kewa kaksakat ke pelsinge asmetlash mafastigikat panagat paray ke siyaw nakakewa mamday na asyo laki pelsinge nanakmanas fotodon na yerosh mayin kat mwet awila na frishesh katin fosyak usiepe na sish katin lekshini loang la mol singe mol na inse wo si mol fassi ekat na basulela katin de mol fal na ki akwaklum panan kashalos na kewa siyamdain belin hasyolla belin yokshalla kemet siyok lena mafastigikat te eklena sin matwiyashma kaulomno matwiyashma sukki kashake ono efin ne kelosma kakatakenila itekle kashake medical insurance la kat papa kumpa source si makan kasha ma nakiwamot nakan katleke kat proy bekemet wiyashtalik na tashmash pen copper lom prison kamanan kaya ki court lan masaplan fail kakat si fen na malipusay matawash matafong lelash anak manas talalasin in kosing alikikat arlena pas makat nanga kema usi fosek pelash anak manas kat papa kasha met kullash lalos kolvin and White House ka United Nation ka ki government lash same government lash finan Kosrae Leila met kol na kewa ingan somis lalmet met kikaslom in milos kain kasha met siya kum dikievin facing yok may siya kakat papa ekulo malap na siyum ke kum siya kanasish kading kain da katafula kikaslom in kain lekshin na shrey matanin siyan meta na kemaswas pailom kainem kikat fast na meta lo siyan fulbas kinuknukin maunlom kaya maka kalangan medalom in kulot kimana ke wata kol nakfashi kainen when na tum Jesus Christ kat prayer vakulo amen Mr. Liban belang of lokon na room bangasis ko un kya to siya elosnge yaklage weekend siya belang room klamalap Kol god aller Srui malalap ke kishin proy matagan sang kesla insiana ke wa mai taga akollah long gas mol ke pelchinga wana goes long shal lu mai la kalimif iga itaklegi fin ko for dale misha Forsek go shagan niki soil lo se misha na god orekle kadin mata ye pon god pange default si mga kumarske pange fin shaklan kat na ke mutawaek okay je pensia ko stenlar Adam and Eve kat patat chang nage sinful nature chang we inherit the sinful nature nakat na fon na kat mit kuluk na fin kadel wan ge mo lasha nakat misha wana kalimit ke Genesis sapta tolu ukokya ke Adam and Eve menelos kuflan si bekapash na run God spiritually and then physically moving away cursia ki fela trakta manul tal si fenam tak decaying every second but machima yokshiba pa in cielos misha manalos misha ro tal kuflan si pecham from na sin God nabatta kana ke oyikang chisel fact in full one bible ke gospel al son truly I say again unless one is born again el de kain ilyat na ke tokoshan lan God isusla siya nang si Barik ke pelching ke mol ching ke dispensation ching na para pakatin yoklan kat taga we kasyen broil al tigin tres kalanin keslan siya ka dinako lang ke kunokon na wo mai taga ak fasyak broil siya al tigin pianya alay keslan siya kanako lang ke ouiya ma katle use placings na siya in our spiritual me ear need to be opened up
especially in shares kai shia kadin te long magana kadin akosten molken kada sum na ke ons ko tikin law siya ngay nakayigat nagat fataga na ke announcement lo man lap tikin na flong na pela Thailand na tikin ngan kinam nong project ngawi ko magalen Clara Asher Check lo man lap tikin comment cheme to yiga pangan lo man lap amen amen ke price mo ma tikin lo tikin Well, glamalap. Mr. Lipan, ngafin kain. Kasta ke pelsinge ngan fakulon singat ke Molak, and Clara, my beautiful daughter. Thank you for putting up this comment here. I'm going to promise that we will be speaking Kosrae as well as English. So therefore, I'm beseeching you to join us and continue to be with us throughout the live cast. If you can, and if you may, please share it and like it so the rest of the people in your network can join us as well. Glomalap Clara ke tagaluman, indikiya po siyem, in pamachimit malikiya comment siya ngayon.
Pakalik penasin met ke network lo mandalik uyaman kaywa. Clara el dalik mdayan aktolun dik tiginistanya. Dalin siya uwo ke relabelala. L'accountancy. Met makos lipsela ke ons so inge na makos lipselan ke onge kunyanan wala nasinge ko sinakilin kaya met no ke me kat papal sang give silalos ngeke una apena sam ma katudi pegenge kulomala nasibe you for kita kaluman ala yok sipenasis na pasenon lalos ngena ke yakia na ke harmony na ke me passion lalos makuskan dipsake kaskenge Seola baba Alexa kilin netiginis Lucy bakusaklin kaya ngaklan at be tamdal Srui tamdal Shekline Mr. Kirsten siya alu peke senrie ke kasenge waleng na masira nga sulela pa unsa kung langsi falkin la del fa na yak lang alip sila ke senrie pa nga matay kaya ama fundi ka kasla at tingnan si uyak nge el yorma el mas nga si klame inil padam dal si prina Steven Dolena natal Papa Steven digin is Michael na pangasi mayok si pegi kat tubuk telefon nata siya ngalielek na nga samsam nga si klame fa kaya mekataske Nikunin siya kasi siya sila ka. Ang asking nga nalena, may samsam tayo. May siya na siya nga nalena, konok. Nalang nel misya. Skilong kasi nga, nel misya. Nama, neksin na patatle me, anangan palakan mo kasi, akmunasiyele. Nel misya. Ski fakla kasi nga, nan kake. There's a lot to it. Nesi makarangan siya usi. Nesi matafala siya usi. Talik siya ukala. Put yourself in that position. Nara, kadinan ko na matsubula siya. Siya kulong ang lamjil basta Frank, basta Jacob. Ilo siya uklain kain. Somnirun siya usi nga. Ingan som alule. Nga wala los. Wala the besta Mary. Wala Naimel da Hubert, Baba Hubert. Wala Mr. Lanson. We show dalik pa sayel. Si Prinang ma batam dahil Terry ma. Ngaliel pe Laura Miosi. Ngaliel pe sipe mapayak sil dalbangol Paco. Dalba Remus. Ngaliel mo etne. Nakat helpless. Kat ngetang limano siya lalan. Wala tigin Steven. Na masir nga siyam mangi pa. Kasi nga tigin Steven il fakla. Kita gani sila shke ke katalu shulpe el fakta na sikfong pangalense in folok lang in reference to gimasi malam isliban el da shamram kin la lensi mai kalalla ke elta ekin matnim nimsi pangalense ma katel na akollah panglol dignis Michael na panang rata ka na sikngan itala ona pilense ma akoyhkye lakoma in wepen announcement makustinge kat mata sham kun yok na kewik sitare si machumana pa katinan sapat kilen na kayo na ana kustian kataka ekaya ba chibata kam singing sapat len na kayo sapat kimalan kat moyin katigin la pialensia tigin Stephen lang pangalensia lensilan nesikiasma mutulle kayina na nagawak kid siya ula damlipan lensi pelal netuli kafinne ne mata karen elfin bayalas kona kasyasima pangalense
Namun kat na sham yining katara makatera pinganalena katingin na pialin siya. Matter of fact mo, with prayer and supplication. Kaksakin kat lang akan nakawala lamistilipan. Amalipan din kain lashkakin mama. Kat matayang nakita kain kan akfashila ki kashalan katoy ka tiki kalash tiki smatlash ki makat pray ka na sinlem katin kashakat kya. Pero nga flok na room lamistilipan lamalap. Tigin kong kulo na malap. Mana paye si pasikyak nga netolu kier ma pangla ke pel fototo somna. Ne mata kerene finan Kosrae ne me kiel Papa Stephen tigin Stephen ne Michael na wala ne Julie na ina. Komli nga kain flok ne ke 2012 ke siya Mary Castro mi siya finan kuam. Nga siya namta ke sikosok lan fell. Take may Kunokon finan kuam nga elosora samsamin nakay. Pasta si makinya ki kasi nga siya efin gomba Mary ka kumakula. Nangakain apply mas kasi siya sa kumapasta siya nga siya kenkal in tatama siya 13 years ago ke netol yung mga akalimeng katikin tres kala akalimeng. Efin kompa ne Michael, efin kompa ne Julie, efin kompa ne Mata Karen, kokumakula. Na para tigin el daga, akat pangay ipsing mas kasi siya sa kumpa yok siya meta, efin Jesus Christ, sik me siya nga kahit tangon kom kokumakula. Di mo aksak siya pang. Nga from na siya tamlay wendel, nga akketeyac ipsimang, nga akketeyac me inge na ke tatamas ko Michel al Maria. Nga alcoholic siya dari. Alcoholic la dari. Nga nimbel na ke wasismo kopen. Nga sumuy tatamas siya te kesu pen pakotin yok man God. Uta ka ngon man God ngan alle esmak la ke ka siya. Taka na te lain siya pen nga tol naman na ke wani masyeng na ke ipsingan. Na yok siya din kalim ke na. Met ma las nekies ka met las ma tang la ke pelchingel. Katin apply na shish. Efin kat pailos kakadakul la. Kakadakul la. Nakadakul mi bang mo. Truly, truly I say again, unless one is born again, it cannot enter the kingdom of God. Ina na si susleche. Isusleche na ka faga for laulia. Commit your life. Put your faith in Jesus Christ alone. Now, come regenerate. Come born again. Pangamasi. Satan el sangakatin liye. Langkalansing. Satan el use wana kum long patel tikin treskala. El daga wiko wosikaya. El daga musyenge. We're shepherding on Jesus Christ. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. En magana pa kay nusi misle mon mapatpat siya Jesus Christ. PM siya Jesus Christ. Genesis to Revelation. The promises, the purposes, the works, the ways of Jesus Christ. Genesis na kay Revelation pa na kading kapakyang na kay. When na lemlem bro si tigin nila kalnimya. If you need that like sukoligin ko for ka, you pull out a tree from the crown. They will disappear. They will die. If you got somnigi akwakan God, if you got them that in the me and in the presence of God, got met me siya. Na alengan na pa ke from getla into ako got tagad into kanage me ouiya magade fashion again. And with that being said, we're going to pull up the slide kat into kanage. When the slide nga mata tayo si bana refocus na ke me si lulap magade mta March April May pangan may kisya yok mo. You're gonna hear that
for the next 3 months. March, April, May. Unit tolu kaya koto, tal na kayo. Taking Trescal is looking forward past 24, 25. Helingin ay kan liye, or melang lang na get 25, 26. So he's a year ahead in the we koto chenge. Spring quarter kadashke, may kisya yok molo na pangan unit tolu makadashke na. Unit che me da pangan. Iwan naktakta. Tabernacle. May kisya sacrifices and may aknasness. Atonement. Na unit luo siya yung nga kata ka-cover to. Katashke unit chemit laysinak tolu ba katashke nga. Lesson number 3. Akmusrala Lun Mwet Tol. Ordinations of Priests. Ordinations of Priests. Exodus 29, 1 to 9, 35 to 37. Tikin Trescal lalikia akollah siya may litu chingan. On Thursday, he's going to come first by first, explain as usual. Elroch, tas na kayo. Nanamnas pangan, facility ko yung kahumsum da Kriti, Exodus 29. For the whole week, katata ka akketeyac. We started yesterday, Hebrews chapter 5. Explain Hebrews chapter 5. Ta oye ka katata ka sipana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, akketeyac. Kunokon on course na phone na likia akollah siya nakat follow katasta or I love phone kasi explain the whole thing na Akmusrala Lun Mwet Tol ordinations of priests kasi sifac pangan kada akketeyac mangan to pange key text ya kung tuya kriti ali tingin kom nie wanangan mo kung likia pa ke Facebook as may tuya read text financiado. Alle womangan ka din alle may insan cash ka. Now pangan may read text if ingo mako na nagkensyen tuyak locally at your local church tuyak read machingan. Paing ouiya kumero in akmusrael eran when natal. El tal efulin talik natalos pa kulacnsap ke ore malan Mwet Tol neto. Na Henry, siya Mwet Tol falet matal. A consecrated high priest. That's the topic for Sunday. At that topic with Monday through Saturday, you come with a complete lesson number 3. Akmusrala Lun Mwet Tol. Ordinations of priests. Abangan manake slide kadeta ka tun oye ka kadeta ka naga lesson name we be outline na get us later on. Tayo na kada ako na kadin fast na nage taka akketeyac kasi sifac nage line ngan. Na flot na tigin finas mas malala na som mutawaek tigin ka fugyan. Glumalap kifak luman ay kas lang ako si unsko nga na kikum samram kin naki read first akyohkye naki me read text nga li kung finloang naki molan metlash masyun matwa mata singe ashmalukan sikya kikat shun matwa mata singe kat kain sham finkat chakna katsuna shun senality singe shkenan ka finkat okya ikat nagi kasan kat mega deshaman ke peljikat mato mesam ke sife yaklema el vak na siya kulukla na lang mas tafak inge meta te molke pret makain nara kat finusepe na may reaching en nget dali peljikat mato ngamo pakan din jiwas ngarek mag aging geriatric meta kan patatang nagkaskas kuluk. Akong fin, matagikasan kat kume, wala na Billy Graham. Or retext nga yok, sipen da kanu kakata, Billy Graham alya. Alsak na proy, kaksakin kat. Pakanten may tlash, alakala yaun ngul falen na tuk, idal falen na kanulosle. Eskelyevin kato kakat nagikasan kat, may sikyak.
nan ka ma siya na akyohkye. Tietorgas kas paita ko, when all of brain las manage palagi kastan kada paita ko kaya. Ngakisi unsu ko nga when nga siya na witness tayo. Sangan ka takyohkye samara na ngan usi ka din lipsila bakat fast na ki me makat matayang na kaya. Namisili pa nista win Okay, sta kulle. Man kinai for keep. Wana. Bingo minista masingan na pangakain share screen la ko. Ngan kaksakin be ma unke klobangan na unsu ko ma kipeji ma basta na inel mo untay mele ma when bang me chimata ko tulokonek alu financiado Allah. Ngalang si pe akademi psingen na Mwe Medyo lulap siya, tigin. 2008. 2008. Pa church masayak nga usom mass in Seattle like 2007. Tenga we pastol meeting kene akademi na sielos. It's a long 1 story. year later, 2008. Na ba eda sa pal mabasta na inalta kagi koto si Meda. Basta pala ko koto siya kluwa na basta tulen nalta kagi koto siya. Matan po unan melim pa. Tulukun ka chak finan yan na nadalik matan mata tulu nadas nga basta na na pa me kasi ka nadala stakluk at bangay at dawak unsa ko nga antlo ka naging dawak kya na kung mafaktik lang mo tiya nga ki Yata. Nesu Wilson lagi nga. Hello. Wong pes kya nga. Masih pranong. Season yun. Lisengan. Hey, tamtay lagi nga. Sure. Terry and Daniel. Mungkin kamu ya kamu. Wala pinimit niya. Lomala kafin kan kain usi guys ko unki guys si mura kafin utang inga natula akketeyac ki malutu da na kasima si kas manak lagi unsu ko pa pail matal kafin som lagi ay siya saptaon ko fastolu seraf mo sok mo lupo gelo jelo safon niya matalos tatagan nikat luda sok ke luda akketeyac in reference na ke worship akfalet. Na lemistilipan kom akas maginiya kom likuyas ngela. Aspeke fakek sapta akos fasalgos. Matal. Nang akong finte kay nita sanak. Sanakin babatumom ninakiyom. Katetaf kala me matal. Na pwede nga kaksakin kat kimulututwo. Kaya kung may fastamit kimantean. Ngay tayo kung nakakatayak ay kaya
Nasakta panga si peshe kada si akketeyac. Lie katangan makat so mau si fan nam talo malu na transformation na sikya. Malan kata papak mo Deuteronomy sifil pekalweni. Kilos pike somdiki in cross me vel Jordan and somdiki fenol lenga sifil pe nakalweni aki masap na silos. Pange mai sikyak na chum konfin matake matakin siya konfin fast siya yan masaplan kata sel nga mo kay fan na esikyak. Natamla di pa skinget maliye mo ulas misingi. Narapan ang ganun ang vlog game apa isustan kata misingi. Mayen pakadeta kay nakatayak. Klumala belang ang vlog na room kumin fast na mit kaksakin kat game kita kaluman ki me akollah wawulo maspe siya mitlokil dilom kita klumala. Tigin metigi ngafat na meda kung kan akonye siapatin siya na ke schedule sa siya makumut ko na ke ngina matpas ng kalim. Well nag-aip siya ngayon Sabbathing si mga samsam kaya pa every day is a Sabbath. Nga kung de yan na som tuwe ke tron na ke senri. Monday vali na ke sette. Katara na lang sila siya. Baon sa ko bilal neswe singet si mal lamala Pafasya sin kalim When it's not about religion, it's not about religiosity. It's about the fruit. Lang si ingan. Misle. Arain wo aru. Basisel. Mong fushesh. Walang masaplain maing Siya ng lymphom. Siya ng lymphom. De kalme ba. Kumra na lang sila. You have to be in control. Kaya makat papel-sap ka na. Pangan mga kan-fakip. Siya na. Aro kumtaga fishing siya mautakot na siyungan. Bakan tayo kesh ekaya. Kataga ke mante kadin. Taga siapat ke kaslan ka. Resting peacefully in the Word of God. I mean, Word of God, but Jesus Christ Himself. Kaya taka na long cast lang naro. Schedule na lituten. Kaya taka pa na between 5 and 7. Kume 5 a.m. Kaya lang God. Kaya taka akketeyac. May Kunokon na Wednesday. Tapos taka akketeyac pa kaya tuteng 5 a.m. Pacific Standard Time. Na ikon tapos taka pa oro 5 o'clock or la pon fasya. If in pa ipangan schedule. Only masi kadin na nale longest sense of urgency singe lim salipan. Gospel of akmo pelsi fatally gospel singe shun fell on the phone na natakalan le masikya. Katingan lang tapangan si sign na internet singe elusalik mga na fin fell on the phone na upkuran me. Kadin cognitively long gemangan. Kada loin na internet missing ito na kan compare na first century church history na next ko Rome rela kapasya maton fel na phone na impelja da falyang na pelja matamalud mud ka apostle ngan for kamaton fel ngan using that road to spread the gospel. Now we can see that in the sense of technology today. Kulo malap naro kada we go was mit Kosrae wana tik interest kala kan ngai fin wo mo na lutu Kataga 5 a.m. Pacific Standard Time, akketeyac Wednesday. Kata akketeyac pa Wednesday uye kata sakta kata taka night na mga fast monte ne ke 7. We might clash ne kaishilen 5 a.m. Pacific Standard Time, 7 a.m. Central Time. North Texas. Ala tigin na on me kort nga wit korskel tutang. We go was katina rela missing because of technical issues to ingena kat fix kat fast na med. Na ke ouiya nga metiga data ka na ke malutu cheme dan na ta ka akolin matwiash nga kenye kepen na kuloman lap kasloman tamtail sanglang na sil tamlay buyagan longlok pen na sil Rafael kuloman lap saklu nesepe eufor kuloman lap claro kulo Siya, kung kulo malap karsluman, tamtail, nelusit lang siya, kaya kulo na singkat kaya wala na, kulo malap. Kamay lecho, kulo malap karslum, pel na gawa, kung ale arpel na gawa.
Pat sikra, kulo malap, pat tamlel, kulo malap longlak pa na siya na talpe. Resan pen, wona, kulo malap siya, resan pankom, kulo malap kaya siyang from life machine niya. God bless you, siya luman. Procula Nathaniel, kulo malap na procula, kayo kaksakin lem kat ke molash, kayo kulo, maliti, kulo malap. Nashwe toshi, kayo, and my sister. Alo, kayo, kulo Florios, lang na siya papayos. Kaya, kulo malap kaya aslan, mat na kawana ke pelsing kusli yok shipe, katin the kaklin ko was in share be ma common lowos nga la kaya ka kashi. Wana tik interest ka fakya. En ko marsh one bro kaya mat na kawalas ko try. Katin nes mak na ke flok ng lane mo. With that being said, kada ka na ke may lutut na ke week nga. Ta ke mante. May Kunokon siya ke mante nga nakalam niya pa nga. Siya Mwe Read tol takutin. Siya Mwe Read takutin. Kashing di sa kalam niya mo. May a compassionate high priest. Akketeyac siya kaya. Misiyang kata ispe. Singaw mo ko sa akketeyac pe. Ipshirik tolu may tagal ke sifac ingan. Ipu saptal me sapta lime ko sa akketeyac nga nas. Force me. Singalakot na kayo wakya. Nakatat ka akketeyac mangan. Tapi tiket sum na kaya akketeyan. Wana pel na kayo namnas katin diya si katashik background ke pukfakasing ipru. Correctly said, laita si nasin matipru. Wana makalimit ke mga tram kunpe ekaya. Alepos mut kumo me laita si nasin matipru nga isim nasin Paul ko Barnabas, Silas, kain nga may los pas mosla. Apollos, Luke, Philip, Priscilla, Aquila, matipang Clement. Mut kaya may los pas mosla. Ni mo siyang wang katikan pinpoint lila siya na pa is mosla. The yok siya ba kaning kalam nila. Underneath managawa. Taka bottom line of front pa may akalimik ke may ladalad bide, kapuklad bide, luo bide siye fosina ke luo. May akalimyang tashakat inlalal fungila la siya sa mosla bide la akalimla kat ngan matal pa sa mosla. Pangan top siya makadasang tupukla even de kalim la siya sa mosla puksingan kalata siya nasin matipungan luo bide me siye fosina ke me foslongol siya akalimye si saklu luo bide siye longol siya akalimye tashakat kain lalal fungila siya sa mosla bide la akalimla kat ngan matal pa sa mosla. Na Genesis na Revelation, pukon ngon na phone na, kada lorit makin sa mosla, kaya orit malangan. Nakatita la kat si fan na, tagay na matolo. Kat papa, kat wen, kat ngan matal. Nang akong asin siya nga, kaman kat ngan matal pa uskat eni siya na sinsiya. Kat pa me munun Christ, kat pa mano siya. When kat no from na for laulia, issues that can on God. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kat issues that baptized, universally baptized in the Spirit. Nang ako makapash, kat kan long kaslan ka tingin na keshupen me, siyum na sin kat ngan matal. Mas nga yokshupen. La siya somos la Paul, Silas, at the bottom line of front, or malang kat ngan matal, the third person in the triune God, pa sumasla kan me wang matafong lega masim lang. Wang na pa kastan kat mo. Kosrae liki topolate sword. Na managawam kat long uye ka nga tikain follow alal. Nargato liye kata masim ke lata sinasin tligi prunga na bel singe
In Maslon 67 against 68 AD, pamut ko yak malay ta singe simle. Bel singe matlalal fung inge persecute yakeldan. Na leta siya vingat leda na simuishat na sin Jewish orientation. May choose, matlalal fung i-choose pa leta singe simuishat na siya. Na may chimasumos na nga vingat treaty iprusapta luo fosto lu akalamyang Ipulu of Saptatolu Akalamyang. Nakad kain for kat fintia loin nake mulala na yok sing. Lemel ta sifena fakak met ken in mulala sing. Elo shata long ke elos akpay na sheshla mainge pay. In other words, may singe Srui in Maslon matlalal fung ma persecute yak na lie forsaklan may nge la may persecute ke akyohkye matlalal fung choose ngene elos forsak na elos ke kain le liki lalal fung Jesus Christ nge tal sanga lalal fung in tuinte sipa kosyak manevin kum lalal fung ke first century AD ke palon pelchinge kayakum akosyakum talsang akong lalal fungi ke Jesus Christ nara firstly otolo akalamya siya sin matlalal fungi el tarna or makinyak sin God in so much lalay ta singa na kaya ma akollah ka siyang yak nga persecution nga may choose nga for la wanan ke scale back ke lalal fungi lalo so talke for laliki elo siyang nga dalsom tila fa mo Jesus wanan damdaga mo lupufen ba God dal for yang wanan akflatje lupufen nigina masim na ke gospel pa fakya mo masim na kalamya mo Jesus Christ pa mola pa enen matake pa mo fakya saptaluo ka mo mas dalay ta singa fakya saptaluo fostolungan na kalamya na I think som niem tak ke sapta sifil na ke toluma from kunyak lupufen na machinga ke somosta pena masinga inkalim la machinga som nigi akwaklan God talke ke som mata wanan akflat ki lupufen na taga shirke we chisha el flat ki lupufen el flat ki na kayo mo ina na nakatin mata ke lalay fung singa katekan scale back even the persecuted even we are being persecuted we cannot scale back we need to stand firmly in the word of God wanan pangayo ouiya si mai taga na ke into usie shum na koma taga ke latalal na sin mati prunga na ngakalim ye la harsh warning on course if income some riti lata na phone singa harsh warning akalim ye ke lata singa nan masapta singa luna phone pa ke lata toto sina sin mati prunga ka may choose nga ka sisaklu sapta signal to uniform na even come the warning on course spread across this 13 chapters in warning you might name follow na ke mapayalan God warning siya meta pang el tal somliki they're drifting away na ke ma elos long tari ke gospel siya el tal somliki ma elos tal long tari mo wo pang gospel pang malutut na paya kumgan somli ke sapta liu fosina ke akos. They're drifting away from the truth that was told already to them. Warning siya may tabangan taga ke sapta luo. Warning siya akluwa taga ke sapta tolu for sikor na singalikor. Singalakor. El tal tilalal fungi po siya God. Now warning siya tolu apa taga na ke malutu chilas nga for singal siya na ke singalakor ke ipru saptal mekor. May warning siya ngan tal srikani lan modin lalal fungi from the fundamentals, the basic principles ke Christ. In other words, tal lamda ke gospel ng Christ. Il tal somniki mapaye siya. Nara kitin na persecution na tal fushahin somniki kankin tal sangin in tuku ke malan God. Nara kadata ka liye mta ke sapta me
di me kor fosina ke akos ipse meta akalimye me ouiya ma etaka ke Mwet Tol na ke yok na Mwet Tol. Na wana nga akalimye audience lan puksing ka leta singa Mwet choose or yok reference som na ke me priesthood ma akalimye ke Old Testament Mwet Tol or malan Mwet Tol elin temple ka nuk milo sila nukum me requirement na ke Mwet Tol na yok siya kan galam siya ma yok siya ma akalimyak yok nga pa Mwet nga somniki akwak pa iya na ta ko malutuchi ma machinga simus nga na siya message ma elang lupu fangan shukiki Mwet Tol falachima etaka akalimyak ke malutuchi nga kat kalim gala Mwet Tol in the Old Testament na prefigure na ke Mwet Tol falachima taka kalim ke gospel sing about Jesus Christ na ke kat kapak na ke el mon mapat patero kata mon mapat pangai laita sin taka ke Mwet persecuted ka Mwet siyang shigeni lalfung ke akwaklan God nga na ako may taka penam singata na papenang case in point 2020 Mexico mass vaccination COVID-19 katita la makulukse lo ingena la makulukse pangai Mwet nga pa mi ke COVID result ke COVID-19 pandemic sema taka ke 2020 lalaro mass vaccination chingen arf Mwet mi ke mangai mushenge na arf military personnel ma tepa na is vaccination chenge elos Quebec lepe fakya ma eventual de is Quebec itakle or malalo sa talte na is taltu na ko ke matalal fungia shigenan ka case in point singan na ke matalal fungi ke first century taka line yak fa mo maitum talal fungi ma Jesus Christ ko ke Paing mo singan tal scaling back talte na tu ko ke case in point 2020 vaccination inge na Mwet matay takla ke military pafalo kinyak nga sipa backpay yak yel dal ke ye gas may takla dal nga namne papala kalim ye Mwet changing to da te winan kasao Mwet changing to da te wi nine kasao mayab mafakyak nga fakyak longol si fasalikos na ifing taptakan na ke fosin na ke ako sakalim na pa Mwet Tol singa may requirement ma Mwet Tol siya inos siya. Fosin na kaya ako, rakalim masih mita pa Mwet Tol siya inansol la sin ito. Na Mwet Tol siya ngayon, himself need to be a person too. El person te, may sol la sin ito. Natagaw siya slide siya. Tingin ko muli slide-an mo. Kumli Mwe Read komtena. Komtena. Komtena li papalan. Atena. Okay. Kulang nila if obtina display yaki. Guys, okay, una. Kaya nga ke usi Bible ngan read first by first. Take nga kuflan usi ngan nga usi na Bible tiga read in mas lowos. Nga read fos na ke akos. Me ipal mekos. Iprul mekos pa kumkean. Iprul mekos. Sapta siya na ke akos. Na sifriksrik siya ka subtopic siya nga nesam sifelalab na ke mandia bangam siya Mwet Tol falat pagoten. Na ipsiya sifrik siya medan pa main na inarsin ka yurun Mwet Tol falat siya. Requirements na sin Mwet Tol abang fosse na kakos iprul mekos fosse met akalame Mwet Tol sol la sin meto fosse met nga riti kasi Mwet Tol falat sol la sin meto
Eshinya kita ilan aulos kulamalap dikia. Kulamalap digin. Ay mo na. Praise the Lord. Kahit may nakiwali Kahit bangan. Nankin lai fong ako flan nung siya. Kahit bangan. Kahit kasi matol fulay shoulder sin mo ito. Eshinya kita ilan aulos kulacnsap na sin God. Inore kisya may sang keshipen makuluk lalos. Na wana nga kalamya ngay laitala Hebrew na sin may laitala Hebrew na sin may choose ma persecuted first century between 66 na 68 time period. Taka wana sibat some reference kin Old Testament ma akalamya ke makatil da sang na siya Moses man na temple worship ka ritual na ke me ouiya na may tol ngayon aske to may requirement nga laita singa daga sipa folokan na ang pange ma may tol falay chain ang pange mas joro masimetan pange elena na may se solasin may ito napakatige fosimet ngan kasi may tol falay solasin may ito shikinya kita ilan oulos kulacnsap na sin God inore kisye may sang ke sipen makuluk lalos na vingat liye ki na ke may priest sila singa na nga kung matayin singa akfalak yung LEUM God may tol falak elasing kasaw sitting at the right end of God Father Jesus is take lepo layo plan God Paing as we are preaching the word el mediator sila siya matlalad fung na sin kat papa when akollah siya sapta siya for siya na getolu akalimye elashin kasaw ngayon na pa priest siya matayin me temple wala na matal liye maurik finfelang na makatagal liye na ke Old Testament taka na ke for siya katakalimye na Eninain might siya, solasin mayeta, inara kulacnsap, intermediate na ke makuluklan mayeta, kulacnsap o God. Nakatliya nagla, Jesus Christ, el God, el taka Emmanuel, el taka ektalaman might siya. Masi makat kain liya la, wanin makuluklan. May tol, katram-tram kun ke payapala ngay, Neke may tol pa na lash mo siya nga. Kat na fon na kuluk. Kat na fon na fototol le. Para kad ene na may tol falat na pa siya nga. Hinta ka aul kat le na ke makuluk lash. Naro, may tol falat siya nga. May chimas muslata siya nga. Alak kalamina siya nga. May kumtel siya. May kumtel iliya ke mga. As may tol falat siya lash. Requirement may fakya ke mga. El akfon nila dari. Kadina yung kapas na kalalal fumiyakwa nga. Ito ka na si kumising pa Jesus Christ. El pa may tol falat lash. Wangan makuluklal, el ta ka kulacnsapi papat mala kespen long silan papat mala na shish kaisi. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kapas nga fak piang na ke lupi de sapta me siye fosnongol siye. Managawa masimla ka tram-tram ko nga mataga ke ort malangon simla may nga sumosla na may masimus laita siya na sin may Hebrew ka laita Hebrew ngon pa casual sumosla nga ipsi sriksak lungan enenan mong fushash share requirement na pa enenan mong fushash masimita pa me enenan may siya na el solda sin may ta kanmen faxingen pa el tegan nupu fan siya, el taga may tolan may ita. May na may chisi fan na, el taga soldasin may ita na, pa Jesus Christ, el taga laman may ita. Raya naman na kayo Kunokon, el so may tola siya na. Interceding na kaya makatash kaya. Inge na nga. Kat proy, el intercede, pang el may tola. Kapasikat na kaya katapa. Requirement siya lang pa kaya foslungan. Kasi penel si fena el manas inoya pos panang el kain mong fusas na sin may tsenikin era matafong la. Pangan requirement at luo. Elena na lang mong fusas.
Mwet Tol falat singan in kalim kela. El mwet kulacnsap el kain etala. El kain ulit na ke makuluklan mwet siya pengen. Kan me arch empathy el feel pakotin me pataga ke sifac lasne. Pakotin mwet Tol pakotin siya. Mwet Tol falat pakotin siya. Na fingat requirement siya klungan. Kesu pen el sifel el manaj ouiya pos panang el kain mong fusas na sin mwet siya dikun era matavung le. Kesu pen el sifel el manaj elena nanorek mwet kisya. Tiena ke makuluklan mwet plal. Makena na ke makuluklan kuluk pelal sifel. Na wana katakkalan miya. Chief priest na siyafla si lasnga Jesus Christ. Wan makuluklal elda kalaman maeta. Elrala requirement siya meta. Akluo elrala pe wan makuluklal. Tal mong freaking kalim kela. Mwet na kaya he knows what we're going through. Mwet Tol falat silang Israel nga example eran elena netala. Mwet lang nga na fonal kuluk. El sifel pe na el mwet kuluk siya. Elena na lang understand na. Elena na kasho. Jesus Christ el dinayin na kasho. Wang makuluklan. El pa perfect lamb. El pa wang makuluklan. Na even kung liye fosyak tolungan. Mwet Tol falat silang me akalamiat ngan. Elena lang siya na kisyakan pe. Syakat na minas ke makuluklan siya na. Nara, even kat kapasyon na ke akwaklan kat ke when natal Jesus Christ na. Wang na pa makuluklal, elda ka laman may kuluk, wana ka siya. O elda na sin. Elda na commit sin. Elda ka oyan laman may sibena. Nanat na fun na makuluklan fela. Ngayon na wang makuluklan. Wang makuluklan. Elda ka nanat na fun na. Elita what we are going through. El feel yok pakotin lal. Na ke makatashkene. Makuluk fakakadashkene te elia. Pang mission lala. Elta kain lan na fon makuluklan fel. La kom kosho wana lipan el rain molal. La kom pushapas wana lipan el ra ke molal. La kom kikiep wana lipan el ra ke molal. La kom pushapas Jesus understand what we're going through. Nara arpakotin lan na ke ouiya makatashkene. El pa Mwet Tol si matagay nakmanas na ke ela makuluklas nge pataga na ke me fosikashtin nge takatsum na ke fosakors wangin si mwet sifen na silela ines wallan Mwet Tol falay panglan kat magay na pa yung silela si mwet na ke Mwet Tol falay wana keta wayang na sileran nakateli ipsingan na ke akwaklan kat na sin mwet choose ngan la Ars shuf singa luang fon na mataga ke me talik na tingkat ngan la tik na dal shake up ngan shufak tolu pang lifai na elos pa shiakla elos pa katil shrelain kulacnsap lalos ke lom nuk matal lal ko temple ral Solomon marching and fashion yang fuku kata ke Israel tlik na tingkat nga Israelites nga na Even katlin na kaya akwak si Masrala Jesus Christ nga na wangin makuluklal kat si Vena taga laman mwet siya wangin makuluklal al tepe market shuflan lifay even kat som Tracy metal sapta siya na kaya me line lala taga tanay taga kaya shuflan chuta in kalim kaya Mwet Tol na kaya wain the Old Testament ka la New Testament wangin Mwet Tol falat wana Jesus Christ wan makuluklal el te make akwaklan mwet el make sholalan kat na silsifena in a spirit in a lineage mataga akwakiral Epren naral David akalam sil King David through you ngarela Kosrae sing ne ke mon na ke mapatpat nakadata ka na ke ipsiak lungan ito ka akfalye akalam na poeme mapatpat singan siya Mwet Tol falat nito pa ke fos ni megos falin na ke fos singal singan nang I read fos singal siya kalim yabangan
flokla na ke foslimekos sisaklu tigin foslimekos na ke fossingaul pa ipsiaklungan sie Mwet Tol falat netok kat pasal la pakotan yok singa ke fossin na ke akos wan makuluklal elda ka kespen pakotan lang si yoklan na sin fell on fon na elda then sacrifice himself kat kalim ke elmisha molyak ke makuluklan mat na kaywa he went through all sufferings na later what we are going through he feel us elita la what we're going through na Mwet Tol na falat na pakotan yok chipalas nge na meshe mataka pa nge ni nakalim ye machir smos la lata singe akalim mo elte pakotan magayan na elte special ina orit malan ka taka in kasaw me el me el ne tok mabatpa promise si bange wala la singe el mo ne tok mabatpa nakapas na kaywa lan met na ke me Mwet Tol falat mon mabatpa singe pangen pafin saklan ka kading kapasyang na ke kading neis mon mabatpa na Finkom dali kias na ko singe matchi masimus ngayon elakay met ma somniki mapailan ka nga kispen na koshi akelos or elos shanging elos mutak falling back pa mo esmak na ke malan ka ngom de koslong tari kospela te lupu venche bagat eushimo Mwet Tol himself Jesus Christ himself koson na ke sham shivok sinyol fo sha ko chakalam yepe me sham sukungan na Mwet Tol falat chingen taga na tok mabatpat waipa na Christ LTS shivena shulela na ke wallan Mwet Tol falat akad pa shishnin ya ke elfa mo kumwen na tik muche nga papa letomom eloy fa na sin sie per force ngan kuma fa sie Mwet Tol mabatpat in oana Melchizedek na wana akalamia sumna ke ngama sham shok sinyo fo shakos akalamie me factionan in akyohkye nakataga na ke technical word singen kaine singen Melchizedek kat sumda na akalamie ke Genesis sapta singelakos akalamie la me Mwet Tol falat singen taga na Abraham tukun may unsi may Abraham the we el taga de Abraham sang sieta fa singel na shel na Melchizedek Mwet Tol falat singan inchi woyel la Abraham nakatata ka ikoye pa masingin ke malutut na ke me frete sette an ke ipusapta ikor katata ka from kun yok Melchizedek singen taningen na evingat lieta na me feasting ko sacrificial system sima Mwet Tol nga nuke ke Old Testament na prefigure me sacrificial system sima Jesus at falye la fin shakshine kishena shaflashe el sang manol main chikyak inash mon mabatbat na Melchizedek singan taga akalimye la el som neral Abraham kes Genesis sapsa singalakos prisu singan sunna tulokyak sunna Mwet Tol ma tulokyak in pel singan al taga Abraham papa mata taman lalal fungim lan matish Mwet choose ngan elak falat yel Melchizedek sang shi ta fa singaw fingat liye katata na ke masingen na kalamye pa na ke ipusap ta kosta na shi ta fa singaw singan requirement na sin Mwet choose ngan no fon na sang shi ta fa singaw na sin Levi shufak tol ka shufin kulacnsap singan priestly ut singan in sang kashalos main and sifan na los matakyan pa and lom nuk singan wangen en shaya lo say smonal wera wanan rala masap she in maslon machus nganin sang she ta fasingon na kasho Levites ke kulacnsap laloso takatila shal singan taka mitiki akwaklan priest singan kiel machipang Melchizedek sisak Melchizedek kadasta wanang akala kadasta akonye pe ine singan tok ke Kunokon ke frete sette kat fast na met na ke fosit kor ke Jesus el mon mata fella
el broe e sia ke pasha lulap e tong na singkat sia kain mola liki mise e ke shupen posisel en chepa lal kadet burungal shige non ko kat sifena in flesh kat the son el kat sifena el takalaman meta el pang na singkat the father el kat sifena el pang ke shupen kayo klal lalal fungila kat chimal pang na siya kat mol siya pa source of life na siya ko to ngakom kat met efo kadin te pang na singkat ke ma katash ke kayo klash ke Jesus el mol mata felo el proe siya ke pashalalap e tong na singkat pai na kadin ash ke mana ke what we going through ke mol siya kat le ta kadin pang na sil sang na sil ke proe tong ouiya na singkat e ke shupen position siya pa lal kat long na pange e vin katin sifil kum ne wang kan si makadeta ka proe tong na singkat sang na sil makatash kenge no we cannot do without God kat tikain mol shayen God kadin na katin pel na kewan ashkenan ka kat sifena Jesus Christ el kat el taka kel mata fela el ouiya na run kat papa siya ke kasha e fin katin siya po siya pa e kat long purong e kat why na ran siya Jesus nge tasakta el ne wen na tingkat el dotelen akos ke kayo klal ke el aksya fila managawa sa payakla el na ke el pa kain sang molala mapapat na siya nagawa siya action tasakta el ne wen na tingkat el dotelen akos ke kayo klal na managawa mal da garela inu siya mol mapatpat siya nga el pa source of life siya ma inkanigin mol sugo mauta ka ke or malal nga na siya kalman ni ipsingan sufferings na kayo magat ash ke mol siya nga te main ta usye insye to asha main usye katin follow na run kat sang na siya inak foto to yikat na run kat katin follow ka nga laim kat nga hinanay kum napay finkat liye discipline kung papasin ne siya kung discipline itliktungan man kum lang siya dal papa na kat sila katil lang siya kadil discipline katin matana ke mapay lala masuwas lala pwede kat somliki mapay lala wana len usye mainan ak esmakin gat follow na rosh kak follow na rug pa sikat na sin matalal fungin pel siya may choose nga los fashion lig wana siyang ke persecution nga los mal kan na catching nga warning siya luwa ta ko academy nga el tal chi silpel lal fungi pasen God pang warning siya luwa ta ko ke sapta tolu fosit ko na siya lakos warning siya tolu apa ka ta akketeyac ke fos singal china ke singal lakos nga insang ak sa fila mo lutu siya inge na namna chikin ko el kat sifena taka ouiya kingena el pa source of life na el taka mateng obedience ke shupen mile suffer nang ako may finashma utaka na si kum kat suffer ke main taka in akfototo yekat na run kat shidbe katin taka akosten na ke oyalan kat min pa na sim lang katil fact mo el siya Mwet Tol falat inorit malan Mwet Tol wana Melchizedek pange me ki word siya makatram kini pienya God me Jesus Christ el wana Mwet Tol falat siya Melchizedek kayo klal el dotela inakos na kya akuklan God ay kachifen el pa kain sang mula lamang batpat na silos na kawa siya me actual wana Mwet Tol Melchizedek sisaklo ke me mispronouncement inge ta ipsingan kat kalam ke na paela met nagawa mataka actual Jesus Christ apa small singe ngakum kain tan along oro mga ifin kat te practicing
me akosten na ke ouiya nge nakada weapon na matulad fungi ke first century nge dal kain kaya ke lo dal kain ligi mapaya pai dale tuku na ke dale te flek lalal fungi laloso nara if ingat tagali na ke ipsiak tolungan panasim na ke katliangan tigin tres kal vingom gan kola kutesh pat subtopic singan nikmet flek in lalal fungi pangan warning siak toli esam laitala ni pru as warning on Kunokon na ke na warning ak toli siya pangan pataga nge taga ke fosingel si ke sapta limego som na ni ke me sapta on kos first long ol takitin matawagan warning e pangan yok magat kan fact ke masinge tarakta eupe in akketeyac in asios mayen Kosrae na salal kong skinan ka kas na tuwas singan warning tagay nakaya mainge Eldal sangalam talong malan kata. Eldal sumniki fundamental lan principles ke gospel lan Jesus Christ. Ingen ara dal metal salal kong. Salal kong. Fal tari pel ta ko sin matluti le a ko sak na ina na mait induti ko was ke mai luti ma fal na sin mait. Mata fan along ke kastan God. Maintenance along na akwaklan God. Pwede dali tuyak teach tari Milos long ke gospel singa dal shak na salal kan na ke. Dal kuflain dal shak na me son na shuke na pwede gospel singa. Men make mga shuman meta. Warning gas meta. Lat somniki mapailan ka ta gospel singa. Dal sangala porongo. Nara me tantak fulek lalal fungi laloso. A podcast warning singa nikmet flek lalal fungi. Nikmet flek lalal fungi. Fal tari pel ta ko wasin matluti le. Ako was shak na inin na mait induti ko was ke matluti mafal na sin mait ma. Ta fan along kaslan God. Fal ko wasin mongo ke ke ako was shak na nimtiti. Kate na mait siya shak na nimtiti. El shak na sriksrik. E wangin ita lal ke mapaya matiapaya. Amongo mak ke mana sin mait mata. Siya keret ma talalal el kain akelin maslan mabuhay makuluk. Kapangin masimay ito ka na si Kumo. Kat kan distinguish between right and wrong. Katin relasyon na napay. Tuku ke malan ka. Kat tuku mamay ito sam ko na. Kat tuku ke kastan ka. Mukay naman. Kastan ka. Mukay na pa mapay siya. Sisak ke lech na pela. Na follow ko nang nasyal tigin ng tagamta ke Tuesday. Akat first na na ke Wednesday. Tigin, first na minute. Lulap. Gloke akketeyac wobo. Usia ons kongen agat fast med ke tustingan ma translation. Lulap ke akketeyac wobo lom. Mr. Liban. Ons kongen amma kome aklen la. Siya may to nge tarakta. Gloke akketeyac wobo. Ke buksinga ipru. Ale me yok magadis ke akketeyac loman. Well, kada fast med ke ons Lorna Chulango. malap.
kaksakin God. Kuma asmet kumakalan ke. Aw. Well, masir ngalang si on nga pa nga fak piang ke calling sinasin mo to on nga. Nga kum to kakketeyac ke malututa. We be met we as ma we fak fin fella. Aspe hoya kade lorik magun. Met we as ke. La doing a good deed. Kaino yef ke amakatsang lashkekin kashalan kade na kalimbi laban lang silan kade sin met we as. Na pasawo mga tip sila nga lemstilipan. Akketeyac ke kaywa. Na ke kom taga samsam kun naki me buksing iprua nga me lang sinam ta aksakin met wiyak nge men kigatrek make office anain matayin ngim ta rela mo del pare coffee ke office nge nga aksakin nagi kasing Bruce mukul si pa hi Bruce pare coffee ma hi Bruce na nagivaksilon biya nga vakin na nagela kum Tena kalim kela siya sa mga buksing ito. God inspire God inspire sang na sinwet nge. Naging ata kag Fred nga demonstrate la. Kat finli kum fakta de Paul ba sa mga kum finli buklad Paul daw ke Rome. Sentence ko imita kalim yela ilpas masla. Na Rome Corinth Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica Timothy Titus Philemon kasimit ke sentence ko nga inil polaske authorship ke asken apesim sum ke ipru Bible tral sinadas mi da fak makatsya ma inspire nara katfin sum ke Bible asya sa masla siribera makataka inakon yung mulutungip pengana len ma me ikekta na siya nakfashing pa Leviticus madaga Levites pa siyam ng ganyak nga pa me sidalik na dal Jacob mabang Levi na may mabang gesufla Levi ang elos pa fong in tempo lao nga kum check ka mga te Levi da tukun curtain si ma akketeyac ke misalik listisya na inge na ikekla kat we fong nga maki me suflan kormek pat kat met patak na vinen Kosrae kat te me maki sufla Levites tamli nga maki roto masud be kefes kum fong ke tempo lam singi luti si fesi na ketusting efak mo simet tol falet shuleyakle na pakumakkalim ke iprudari la me shuleyakle lan met tol falet nge Paita ko kimalituto. Pa fasimit ng fakla. Akmusrael Aaron win natal. Na win natal ito ka pakalimiyak la. Se win akos natal makalimiyak ni. Limkat il fakta sil Moses. Instruction, directives. Limkat na shamram na sil Moses. Fact na sil Moses. Usela Aaron win natal kaywa na ganyan utyak na nuknuk matal. Senyen matalak usin nuklan met tol. Olinak masha. Kau mukul
forsoko may kiseki makuluk. Sipmukul luko esie fotoin pret wangin mipilolke. Na kumpangon na inimit na kayo ay nansingi in fashion na we. Kat hindi na ke fostolo mga ridelangan na ouiya ko siya takata na preparation for the ordination service ya pa akyohkye. Preparation akollah ordination akmusrael nake service baka tramram kunge. Na pangas lagin formula nake define revelation sima kadil sang nasin Moses ya. Pa first sinage ako sakkalim yungen. Nara utaka na siya sifil pe akas makanya katla ash role sila Moses ma itakyang nasil. Pa orang afakye mutawaek kat met fakek ash met tagain on ash met tagain akfashi KahsInKol. Na mga kewa lapakantan nge me tagainin kain akfashi covenant LEUM GOD. Na Moses nagipang sinasilngi pa el covenant mediator siya. Kung minsan nag-Leviticus saptal ko singa singaol akalimike. Nagipang si mataka na silngi, it's a twofold defined command. Bring Aaron and his son along with accordments. Na pa accordments sa pang akalimi lang nga. Na fakla mama eninayak naki-ordination siya pa akalimi mo usela era na when natal kay wakenian uchak tayo nuknuk senian matalak usin nuknuklan metol directive sa bangan na meta ko accordments sa akalimiyak na ba me accordments ngayon usin nuknuklan metol oilinak mo siya kaya umukul force ko may kiseki makuluk ship mukulu ko siftoin bread wangin makpulolke. If ka wangin makpulolke, sam te foklasya wangin pelintasano. Na meash ke bread ngema orela in pulolak preta is. Na finash pe is nge siya pakat mutkin ke 11. Finash is in ngakom pulolak pe in siya te Kosrae mas was pa iya. Na me nga fakta ke analogy singet. Na kera the entire assembly Bangon mamit madalan in Israel ngen. Usiya nag front forecourt and closure of the tabernacle. Bafakti wasyak tolungan. Wasyak tolungan. Akketeyac in fact mo. Kung bangon na ni mat na kayo inansingi in fashion in a way. Akketeyac na ke ipsimit ma samsam kun nga na fakla me. Na kung bangon na ni mat na kayo inansingi in fashion ni. Na masi magat kalim ki me mediator siya Moses obedience. Liye na ki me typology si ka foreshadow si marek maganyak Moses nga. Moses pa mediator si ki pelal Pharaoh. Tao sin luo foreshadow na kita kalang LEUM. Tao sin luo LEUM pa mediator si ma akyohkye la kuma. Pacl taga feel it is finished. On the cross. Moses' obedience, nage akosten lala. Ilarayan nage as the Lord commanded. Nara sets the normal literary pattern of command obedience repeated throughout this chapter. Pakalimiyake sapta mga akalimiyang. Except kat finsom, siya na nage obedience yung na sige liye nage masikya ke siakosten jinge lowos indalik na daleran nge inelos pa nadap abiyu when na daleran el dal pen in tailaldal sang mulut fur na le sang pe may keng nage na el dal sang na sin LEUM GOD pangay manadap abiyu when lo na daleran ngera masap kanyak Tosak ta ising itiyan na matal, mayan LEUM GOD el na sap kanel dalinara na tuin siyangan. May nga kumara, mut kema makat kinara kikalansap singi, mata na fakyak sinkat mga kuminara. Aga chife na push
envelope si kesilash magat ke at masap kunyak sin LEUM GOD. Sin si pangan. Sin nga kumin si na rek program mo. O ngali mo mas ke falin rek ke. Kum na pray ke. Kum na sumkali nga yak sin kat ke like ko. Nataka nagi na fashion mo man kumindila ko. Mugikuin met pangan. Pafakla. LEUM GOD el dia na sap kun el dalinara. Na mesikyak. Inketin pela na nakmaslong akyohkye. Kus met kulacnsap. Kus met malong. Kus te met kulacnsap. Ti manasum. Men kospelan God. Manasin met makilalal fungi. Ifo ka nga fakoinge. Kung di kan toleng KahsInKol sa kung nagikaikalin pika. Bos patalinin na. Kung di kan sis maseoklena. Nagifalken pika. Kumene na mamayata kain o kyakat nagikaslan God. Convincida la rek masenge, get out of the kitchen. Fin kom de siya met kol mate fasken gene klan kat met tai. Kome ouiya. Te kan me ba wala nansil, el tera ma pa siwasan. Na kumpangon mo onga ka penara. No, it doesn't work like that with the work of God. Na basikya ke instructions yenge. Na fakla, inkitin pela na LEUM GOD sa pema ay sakal dalek. Shikelie. Na dal misa na inse yemutan LEUM GOD. Na mosi sifac na sileran. Paing kalmen gastan LEUM GOD kel fac mo. Elos na nukewa. Sa kulacnsap na sik. Ene na me sa nakun matalak. Mesing a fac ke olinesa. Finwangan sanak. Katis na rin baba nina kiyesh. And with saya lalal fungikat fuka. How does that work? Kanasi na baba si ma nasi oswikatle. Baba si shukin kenikin ta fa ta fuikatle. Kat te loeng nasi. And with saya lalal fungikat fuka kat te loeng si nina. Baba ta bas chifena. You can take that. Take that with you. And pray about it. Elos na kayo sa kulacnsap na sik. Eni na sanakin matalak. Mga fakpiya nga. Kung pinli mo kol si. Nga teker la pasta si. Katikin si. Kalimnister si. Elos pintera makada sap kuna. Mainin na noreka. Mwe tukwe. El dahil te kulacnsap akat. Te kulacnsap al setan. Makinahin masikan kalim na po eh. Te kalme pa ilat pasta si. Kanawas tang masin nga wipera. Para uteka kakne di flasha. Para urekle ka tiene la rasina. Kumin shela mapaye. E masata fashke. Kumshulela. Mood si fan na lakom. Kibaba si nga fakim dan kaya lagi. Elmong lay kaya. Ilang e pangelense. Pangelense. Name, nga kumemta na. Ang e. Nikilang lense. Dito liklo na leran nga. They were trying to ride on the coattail of their nabangan mga sikya ko. Te kalme ba fin baba tumumwel pasta si. Katikin si ko meron na lang si luman. Nga fa wala na. Kiel mole nga mole. Ka finne matan kiyesha. Nga fa akkalem ye wala na lak na sin metlak. Heron. Misle na diya gas. May ifo kay nange. Heron. El misle na diya gas. When el finniya kya kwantang sa kugemada ay katle unilyepe. Banip ke ouiya si nga na. Na ipsimata ka ke fastimikos na kayaan. English ke vakma the investiture of Aaron with clothing of the high priest. Kasta vakma el fak na selos. Masya nga inge LEUM GOD el sapkin. Me sapkin nge. Mosisit panalak Aaron. E when nadal kaywa esap elosin yule. Inaknas na selos
fall na ke ouiya lalosa. Kinga riti masinga kinga academia rekmasila ke airport. Si requirement man ke employee buksya pa. May kat kaksakin may shuttle nge na customer met keta ko. Si requirement ako binyile kamdakan ke rekma. May kaya ta phone met kita ka mem ekanang usla linlan met patakan na si nage maaningen. Aknas na si kumle. Na medelaktas na silus lagi an siap ke pesin France. Katsum nage exodas tolingol fasingalit ko singi longol siye. In usye oelelien makaslan gada sapkina. LEUM GOD el factas el Moses. Orela si pesin France. Mwe long na kean. Inureklepe ke France. Di kien maston lom nuk madal elongo. Okumen okoen kofnolle. Era ne win nadal inurek magan kofinge inold paulos en yellows. Mettigelos utjaknen lom nuk madal. Kakelos kalik yang nakilongo in kisekin me kisefuru. Nailos vatie en waki. Skili masingan. Kat finaran lang silas welos kulacnsap Levites skin belginge. Kat eten aurela. Kataran lang silas musingi. Elos enen no la paulos en yelos talos intiamisie. Akwak singi manaselos. En asin fulindalik natos los neto. El no kumalangeran ke nuk phone lan Mwet Tol en nuk alelesi. Kung finlin kayen met makalensap mo singe mafong mo maluam singe. Ilalte na shwenbo. Boy spoon madal nukuma. Kosrae la flesh singe. Kung vinsum nakipara apkran na mwet nge inte nuk. Kung vinsum nakifong mo singe am nakanala. Talikmdan wiyas ke nuk kadalda nuk mo singe. So naganin yak yuas ke liye. Kanin tenise kumaliye. Mwet kulacnsap lan gata pafakyak nge. Nuk o lelese losien fulwel kesie melol. El fulie nuk lan Mwet Tol siya pang effort na fel kapreni na ke in fulwel kesie pe otwot na wowo. Check na instruction ba ka nge. El sang meloy inniwa na fel fulie yurim tumim le. Elakia sie shushu in Mwet Tol vincifel sang si mayan kol inan met kis shushu se may nakalin matalan masasingi wana LEUM GOD el sapkun. Keyword singa nataka. In wana LEUM GOD el sapkun. Mga kumara siya sapkun nga kuminara. Mayakin si ouiya LEUM GOD. Ko mana siya na nawekot. Kumita casting self-glory. Ba't darag Facebook nga bitchayala Mwet kinalakali mga wala naton mo ito. Mga ouiya makataskem singiya. Self-glory. Katkin mo ito in fact makatala na orela. En si mga kumikfinsyakin makatorela ekin success pangakuminaskipugin mo lan kata. Pangan success. Mana kayo wasaya. Solomon el fact mo malishong den. Nara pesin pransingan ke urekle mana kayo wala fact kayaan. Pa-fact mo clothed with garments of the high priest. The high priestly garment were a uniform calling attention to Aaron's material function of office rather than to his individual personality. Tema Aaron el kiyan ba inoreka. Na para udaga nuktuklan Mwet Tol ke Exodus ng lalgo. Fact mo, so lal ma Aaron, tamle lom, win natal nadab apiyo Eleazar, Itmer, pangirang masirang fact mo, winakos. Shelos teligi met Israel at ailosin kaksakin ke orekmalan Mwet Tol. Orekmalan siya kumkira musingeo. Na Trump, Elon Musk, siya kaksakin musingeo.
LEUM GOD. Siya kung kulacnsap po. Rela nukin Mwet Tol laleron. Tamlelom. Main sang hakkalim matal. Wolacna lan rekmalan Mwet Tol. Nara fosakos nagilmi ko siya Esamam ke masih nga ready piang bambang efota. Fact na selos. Inorala siya maloyak inge. Sinuknuklan Mwet Tol bambang effort. Sinuknukloyle, sinuknukle yan laki. Mwe akal. Nuknukin lol in sifil. Siye me lol in fulwe. Elo sinorala nuknukin Mwet Tolinge laleran. Tamlelom and when nada, the low KahsInKol po yung Kunokon Lun Mwet Tol. Pange instruction ma itakyang neki, inorek makanunen sip ngosla full. Shonin mata kesa siya, taret kol, elinen, sigeo. Kaya nga lima siya ngosla full siya nga isam na ki, pulusi man na keskem dasang tolang nagipesin inowongen na kinuknuk farfars ngayon orela na kinuknuk inalulasya. Ay samak ke. Nakata instruction mafake ke effort siya nga bak mo. Elosin orela nuknuk effort siya. Kiunen sip. Matan full. Sonin matak esa siya. Tarit ko laniyan. Linen sik eo. Nawiyak laki Mwe akal. Sanglo me Shana fin pise in shukani siskaluan simelolin fulwe manawiya klaro na wore klepena ke mayaninge intafaitek na ke effort siya inorela massive fun na yod onyx kalisia inen wen singa luan na check up afa pa siya wen singa luangan Ruben Simeon Levi si katsamram ke pianga, Judah, Asher, Gad, Dan, Naphtali, Issachar, Joseph, Benjamin. Paurela, usi masom, isus fako ye itcheba. Na fakla, sang siye met pushla ke kilisyen mwe na ouiya kinara, kul ke inen wen nadal check up. Finyot luan esang nage-frame marek lagi kol. Fulia ke me shafin buse ke nuknuk evat se in me es makanyan truth singa lulan Israel. Inoya singe eran elfa usnelos fin busel the LEUM GOD vasa mitlak pele na kaywa. Orela lupe frame kol. Luka saying ke kol nasnas, purakalawan na laman fo, caption in the frame. Kat finan ka na kimamaitak yang nasin Moses nga Nuke oana kikat akyohkye. Nara reference na nuk malanukung pataka ke ipsiak luong Siya uskat me na ke ipsiak tolunak sa filamalutisi nga Kat finan ka na keta, tepe na ikla na ke mama samsam kunyak me ita. Me ipsiak tolunga ita kata samsam kuna. Recipe na ke oil, minorek makunyak, na ke akmusraka na ke me, oil may som na ke me, karanganyan furnishing marshware. Nakat finsum na ke me, Exodus tolungol, fastong luon na ke loon me kors, eshaman mga in more details. Na fakla, LEUM GOD in fact na siya Moses, ace kata mo yakking siya, arula na wo, paunsing alu ke shonin mer, paunon kos ke cinnamon making follow, paunon kos ke making, paunsing alu ke kasya, maingin na kewa, in pauni fal na ke shikasak akyohkye. Sang na ke sikela in olive, rela si oil in akmusrala tal, correct, oana unukwing. Di, may keng recipe tak yang benage. Nara, nga keyword si man ka na si kuma ba, mama itak yang ke pasyen God, na ke mamatala na sila nga in fact na sila, Moses in fact na sila ran, dafo la, manil mediator siya.
Nalenakalim yung mga na silkewa. Napangan me mama tako inta ka na sikumin siya nan ka na ke instruction makadil fak nga in ka nakfalat siya. Labis tulipan nga mo idea si ke Kunokon siya nga kalem la pange instruction ma ita kyang nasin mediator siya nga covenant mediator siya. Siya nasikom nga kum si Fena o telala covenant si lash makat akfas siya nga platform siya nga kataka ka din lash ka rin kaslan ka at ekat nusya silan o kakat le sikalas ta ke eltlasha sikalas ka din kain ta ko akketeyac ma na kung fak piya nga na ke fakya kastungod si algo siya ka din te siyangeng tot lulap fuck you. Kulo no manlap tigin ke akketeyac no wowo. Na kulo manlap ke aslan met Kosrae ni ke pelchinge ona kalamya nga dasum na ke me militishi na ke Wednesday nga me to ke diftiga salikosh foshinagos na ke me longol tolu. Tafu ma bena majutut na wo mata ke me yipshimet ke saptalikos nga. Da ke foshinagos sum ke me fos longol tolu. Archip tolu etago ke ngan kalwani ka fak sifil metigat faknemeto shemet tolu folat aknes na siyakle. A cleans high priest. A cleans high priest. Nagavingat liye kapashi matigin treskalil tago. Akalim mi piang atan na ouiya klemet tolu folat nganin sumna ke kulacnsap. Nale yok shibagadin kalim ke la buklan leftigas nga el bange sacrificial book si bange akketeyac bange me so because stand up uppers in position if into gonna get mukisheo na kat matal si bange wana tig interest ka lakkalam me oli malan kat na matanvel Israel elos mat kulukwa na gat mga sinful nature si kadash kanga na to approach kat matal si nga ash masapitak kyang elosin take nakakishenge patigin treskalum tak akketeyac ipsimetan kyang amtanon ko nake ouiya ko may lol may tak kyang me wanan clothing system si nake requirement ngan met tolungan malayak si pang when eta ko nake New Testament na malayak si ke New Covenant si pa Jesus Christ la na fon na makuluklasyo. But it's gonna take more clothing. Paita ka na ke more lal si fan Jesus Christ. Shall Jesus Christ. Paita ka na ke ipsiak lu ko na ke me na ke Wednesday ang aknas na yak matolingan ke siya ke animals. Natigin ilakalaminash cow shipluga mautaga we maitaga or makinyat na ke ordination ko me inshol la ngan ortenia ke moswaya klemetige losurak. Na ipna lalap siya patigin altaga ke meta. Nukelos nukungan. Kaya sumne ke sinful nature siya ma katash kem siya nga tana. Elos ida da los kofle fol. Elos sifena shukin no komolos la. Ke Genesis saptatolu fosit ko rakalamye. Elta lote otolla sha ke shakfik esang afnal dalla. Eta menif pange tu kun elostrela makulukna. Na concept singa taka na ke karta na viden. Katil kumtel de kain sifena laila makuluk lowosan. Pange nga winiye merike mekatil ra Genesis tolu foslong siya kalemme. Elem ka de lorela nuk lal edame patan kiel ke kulun koso en no kumoltalan. Why kata kofle fol kata ni kun na kat kofle fol man kat communicate na run kat ke ngon. Nara concept singan takanay ke fall of man kat may tatikan sifana lay kat le ke makuluk katash kanga. Nara instruction tigin la kalame matarun kat me. Katin takan na ke
New Testament na instruction about Jesus Christ magay na ilpa layala makuluklan fellowship na siya ilpa usi anointing ka means of salvation siya mo lal si fel. Nara sabta alkos ka liftika siya prefigure na ke completion siya ke me ouiya siya masikyak finchak siya Mwe komte kainara. Это ми ни всюк сяк ме шаке сяк фик не ил на комалос на мене лос мек не лос етала лос кулу. Мо костека кат пар el sankulun animals ko sankushal. And at the same time elukalo syak. Nara approach requirement if income ke approach God ke Old Testament covenant singa pakwaki ke masapal Moses. Priest nga if ingol dalda ka enako nan overlay met na itak with special garments, tunics nga. Kukuwasin no kumay ne ke often na pinasiwas nam kus fra utya. Kameti ke dal sum na meta talashi ke enin enwak me cow ka sheep nga. Napat ko na ke me forcing na ko sum na ke me forcing elit ko san ipse metan ang siya no chintik na may kisya na ke makuluk shakpa na makuluk yang layat laylos digi makuluk na ingen na metigi dal sum uchan ng tempelan bangay enwaki kosong na mo siya lusi kaya mukul for may kisya ke makuluk Aaron when natal elos filia paulos finchifel Yorkshire masing Aaron at click natal ingan sang paulos na ke siven kausukungan inme in transfer year ki makuluklalos ngan na ke shasingan prefigure siya lan Jesus Christ na matola bangan I priest we priestly patlik natal ingan for singal mego sakalan mo siya uniya ace kata siya sang kufin paul na ke sang muswala koe ke shwashik in longo in kashaila el uniya esta siya sang muswala el muswala consecratia mo long singan man lawret makinin sang offer a burnt offering si magata from kitin pel tailingan I'll set up ouiya ngan in farfal na kaya akoklan God. Timosis para lakwa nga God sang na siya. First makers, fara tikun first makers, ka singal makers saklu. Moses el uniya eis kata siya sang kufin paul na ke sang moswala koe ke shwashik in longo in kishayla. Nail ukala siya la na ke longo. Inge el kishayla na siya longo. Elinge na set up akollah inort makin longo. Naisam Moses when natalingan di kaya Paulos na kaya kauskungan transfer iya makulukwalos na kaya inaimpangan masingan. Prefigure Jesus Christ esla siya lesta makuluklas. Moses lesta Chris na kaya wake kanon siya ipse mawoi met ke ese akit ni wikuris ke soka mainge na kaya wafin long. For singalit course shafta ke ipse metan elis mana kaya walala ke kao suko kolo ikwa kanon siya soka kliki lekun nian aktak taka wana ke lem katil sapkun. Namasi metan me utaka kawa Moses when natalang sang transfer ke makuluklalos na ke enwaki siya ke kaos kungan sang mosula malangan na yena me elesla manawowo ke nga nesaka tasakta malala na fon na ke kusos kungan ka kaos kungan pafakya ke fosngalit korsngan utakta na ke lukun me lomnuknuko on the outside me kalme makuluklalosan utakta leki
temple. Utak la, that's signifying la, elos national. Mana ka makaos kung an lalakyan, itak taliki, yenak taktako, lukunu me, furiyak ka, yesakyak, lakoa, kal, signify la, itak la makuluklal eron, kalik natal ngan. Elos ingin na ako na nutsak, nuk yang siya tigin tres kalalak kalam mepe. O wala elos, nuk yang na elos kulacnsap. Na me siya to kongan, siya ko kaya ipsiak luungan, may kisya furir singa. Ingin na may lang singa na ako lang, may kisya furir singa patako na kaya me, ship luga matako kaya, marichilal tigina. Toko, mo siya ship mugul suko, na kaya may kisya furir. Era na when natali los filia paulos finsifel, transferring every residual sin. Mo siya lunia, sang siya fue la siska koske long nukewa. Ke ship sukoa tari na mo siya esaka kishife ekris iplalakya. Tukun o wala kanon siya niya o ke kof mo siya esaka kiship no fon na sukoan finlango tain siya makisya fur inwa na LEUM GOD sapkin na siya. Folin may kisya siya inge, may siya una God. Na burn offering siya pangan. Symbolize na pa'y machisya siya taga falyela ke me altar on the cross. El taga, efi sapan me gor foslo, siya pa yung pusap tayo fosingan ako sa lakalim. Burn offering siya nga. Kaya siya pentakutin yokwal. El taga siya na kakasya. May sacrifice himself. Na mangan maakwagi na siya Moses ngayon, kaksakin. Folin makisya siya inge, may inche na siya LEUM GOD. Na nasikom mo siya inge, mga they're going through step by step. Inge nang akong taka, boldly to the throne of grace, kasi pen, Jesus Christ, akfon niya na fon na sacrificial system siya inge. Akong taka na, siya namnas ke makulugra, put our faith in Jesus Christ. Makatutyak, in a spiritual sense, kapag na ke, ouiya siya ma, akfon niya yakta siya Jesus Christ. El taka rela burn offering siya na, ngayon na me, kaya katiya lang ka lang, yok lang kat na siya siya, me, poli lakal me ke, Rome sapta siya lowos siya. Mariti. When bangay ma siya may uskat me, kating kalim ke la, God went through all this so me and you get me. Sapta siya lowos siya ke Rome, akalim yang eh. Kaya maingay, may tlilia lala, kaya siya pen pakotin lalap lang kat na siya, ngaf kaya na siya was, kung esko siyang sifena na siya God, when na siya magkisya mo matal, na may aking siya ouiya. Nangat na riti, fos, shafla siya, fos me, longol siya, akalim ye, folin magkisya siya nga, may siya na siya LEUM GOD. Jesus Christ, yung kakisya ka nala, nga kung mo siya nga katinding kianik pakutin siya nga, katin siya na iskat siyang as a living sacrifice, pleasing and holy to God. Nakatika yung tagakin siya ouiya God, if in track na makuluk in God, katin na katin sang na fon na makuluk at lash, o na siya inpon Jesus Christ, kala lalfing lash in nail. Pang may kisya yung siya ouiya siya nga. Nakatrack siya fila malutut siya nga, kaya fos nung luon na kaya, me longol toluan. Mo siya siya ship mukul suko akluka, siya man na kaya Akmusrala Lun Mwet Tol, na era na when natali los filia paulos fe, signifying kao suko a ship suko me that ship aklukus lugas kwa, me Aaron, chief priest, na priest siya yung klik natal nga lay their hands on the animals, signifying their sins being transferred. Na ingin na sibak tugas kung anen mo kielos na akmusrael la sangan sang akmusrael los la na ke sacrificial system siya. Na me fos nung tolak kalimye Moses
el wunie eis katasake fulie ke en fushesh ke le shele yot kel Aaron fin kufun polala le yot kel Aaron fin kufun polala le pacl le yot fin kufun ne lala le nie le yot. So in other words, right ear moshwayakla, right thumb moshwayakla, right toe tapik toe. If you got line on the right side of Aaron, moshwayakla ke sifac luwashengan. Moshwayakla len so makulan kulacnsap. Na me kalme Aaron long lala el te sipa long malan fel. El taga na long cast lan got instruction lan got na shell ba moshwayakla a spiritual ear na right thumb so kungan wangan mo kugikom si pero Aaron Katolik na tiuman kung kalansap na ship makain na me right toes kuma akmusrael ke sifac kungan el dal walk in the footstep of the Lord. Now, kaya nga akong read Rome siya lowos siya kalimila kat kisya kat yang kesben pak ng yoklan God kat offer up ourselves as a living sacrifice pleasing and holy to the Lord. Na pangamas makin siya woyel kat inge na tila long malang fel. We are listening to a different trumpet. Genesis na kaya Revelation bakat long. Teshipa malang fel foundation siya uta ka Jesus Christ. Prefigure ke sacrificial system ke liftikas taka fon like a new covenant ke shan Jesus Christ. Inge na may Christian na we're listening to a different message, not of this world, but of Jesus Christ. Akluo, we're doing different than what this world is doing. Could commit ourselves to the work of the Lord. But Christian, in the old covenant, priesthood of our kulacnsap God. In this dispensation of Christ, this grace, kat matake kulacnsap God. But Christian, megadara Great Commission. Me Great Commission singen, me to longolay ko fosingalay ko singen longol. Kon nukewa kasraw. A fellow utakanaship. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything that I have commanded you. When nakatil fat na sila Moses lenara manakayawa, we are the church, body of Christ. And below, I am with you to the very end of age. We are listening to a different trumpet. Now we're in the footstep behind Jesus Christ. God, followers of Jesus Christ. We're not following this world. We are in this world, but not of this world. Kadinelosya manakewa makasaplar inkasal. Pa sacrificial system siya. Kapas na kaya oyan nalalfung la kumusya. Jesus makrena is clothing can clothe nanak na fon na makulu fella with his own blood. So in the whole covenant, kung kita ka naroon God, you got to follow the clothing, the tunic, precisely according to what God gave Moses. Instruction na ke unia kao na ke sheep. Adam and Eve they kind clothed their own self with the fig leaf. God el unia sang kulun animals in sang putakiltal. Prefigure the cross. Jesus el nokoman na fon na sins of this world.
with his own blood. Offer up himself to his Father as a burnt offering. Therefore, me and you, we must come, offer up ourselves as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Mwe God. We commit rightly, right ear, right thumb, right toe to God. In a sense, your whole life. Lulap, kaksakin ke, malutut na ke, when siya kada sumral tikin ng taga, fat na mit. Tigin. Kaksakin gat, klomalap na sin so sakilin ke onsuka wimet kawak, ngaliel be Minister Kirsten, ngaliel be Daniela, damdal Srui, finne damdal Shakline, met sayama
atena shukening kaksakin ke dalan wo ke on lowos mako chusipe ingan wibe faka ke ministry singe ke wala langat fall na ke factual minister lipan na ke credit commission singe medolong lalkos me iplom ke credit commission singe me kum kain ko falkin makum wiyak fashion sang fakek ke gospel singe mente katamu ita fakek katamu ita on kaksak katamu ita sang megashapla katamu ita sistapelan nge asna makat kandila matlan kata daka ingan me orela nara pangon kat nage me kaksakin lang silan matlili nara panang ke nga fako inge katata ke malutisi na ke manstyang siya fak mo siya matol flat na aru na akesi pabal nata siya na kalamila pangamalutut di siya makate tagain me lutut kaya namistilipan kung pa nakali isang tulad David ngayon aski screen na Magad kaya di, kuno man confirm lang. Legaling. well nakat me itala me onin a sense ko bang ilal David na kaya pa siya siyam kun the goodness of brotherly unity ang masima siyam sa kung ito kan tigat kaya na kus finni stance tolu ba ang siyam na tutus ko bang siyam sa kung malal David naski lo ang akuya na ki faxing for kaya ouiya for kaya isye ouiya ke metlan God elos tagay ni mata insi fan kinsi si fan na katli ke Facebook Di yung vuka. nga ke nila internet lag of ka fin mga Kaya switch vlogging na. project na wo Vlogging na. okay lash kilila mesira fin man nga okay so nawala to ko na sa squawk luonge may niya na woyen akmusrael mukal nga yak na ke stanza efficiency bo yeah na pa anain the parallel na faxing may niya na woyen oil inakmusrael nakatfindi na ke kemetlan God elos ta ni mata na enching el taka parallel na ke masing masoror ke sifil Aaron ekyalat lal ne ke sun kaklen nuknugin metolal na parallel si sa asengan pa oana aun fong pinolerman el apen af ke ouiya masing elay pe masimakalemi mo may oana ouiyan oilin akmusrael pangit kasi makacham ki parallel kisam sa ko fact mo me goodness of brotherly unity here the psalmist who is David described the beauty of unity that exists among brethren di kaya to le wala na ke masifan na masikyakin maston met nalalfungi narat kita ka ke stanzas commit nge bamasi nge ang stanza ka fasimita shamram kun na ke pilgrim psalm na ke mat 4 David exclaimed how wonderful it is for believers to dwell together in unity. For kya ouiya,
Forkya askalay na ye. Metlan gat, metlili, metlalan, takayni mata. Ayn sisifan na. Nafakla, this though was appropriate for religious festivals when Israelite families came together to worship the Lord. Masinge mana wo sima orani taligi Israel ngin takayni naki la kafa fakaka oyev kama ingan kaksakin God. Nga fa ko inge inta na si kuminan ka. Kasnaf todo ba kasamsinge. Tashakta kingakom sum na kialuweo. Katsumin takilin yakat. Kakatsumin fellowship with one another. When iprusap ta singeul, avin ka pensum na ke. Skili masinge. At pinsum na ke iprus singeul. Sum na ke. Na ready fasongol me ko singe. Pange fasongol me ko siya. Lela ka din tiya fulek ta kani last na ke peli nalu. Ona ke katamweta oro. Ya katina kaya sisin siye. Yokligi meta. Yokligi met. Ona ko stiya ta lenlan lem apran me. Pange shipema katsum na ke aluweo. Ni pramanya ke Victoria mo. Man, tulogin ko. Dito logo niya, samlang ko niya ke Victoria mo. Temple apa katus for nga eh. Naklas nga dang naki. Layla ka din tiya fulek ta kani last na ke peli nalu. This though was appropriate for religious activities or festivals when Israelite families came together to worship the Lord. When siya mga masijak nga som nagipelalu, katsom di kadakay matili matlala matuyasha. Ifo mapapasya fak na sikye na singam tangya lamise kumutulay kaya lang pangalan siya. Na siya plem na tit inge manikun wangan matito. Na efinitak la mo ulasha kademe. Napa nakauskat mo nagi me stensas ko akluma ang flok na nagi itro itkos o sisakit niya siyam siyofok tungol tolu siya nga lakla maing wana woyen oil inakmusrael wana woyen oil inakmusrael ake usi mariche in tribuna manye madash kadin ko in fashnamet ke kadinash ke shabukifan maing wana woyen oil inakmusrael masorori ke sivelera nagi alatlala nakisun kalay nuktugin metolal nara mas akketeyac si mataka ke fasyak luong taka na sirs insam kun na kela David gelen kapsha me fasimet nge kya ouiya kya si wo singe naki oil ma me sam kun yak ke sang akmusrael enjivelera de julbe makak enjivel de junalatla pacl mi yak lifti kasal ko fastinga lunga fakmo el kuya katawali nakmasha na finjiveleran inakmusrael naki metol na imagery singe this imagery from priesthood was appropriate because of the pilgrims being in Jerusalem. Kasama of a sense kung elos polok ke final so kuma ututyak na ke en ma temple in Jerusalem ashuya. Ka folok pa na people no yeah ke tu control siya na Jerusalem ka Judah. Ascend folok na ke en ma los ashuya. Na mesik yak nga oil may akmusrama som na finjifel era na. El sorori na ki alatlala fin busel. Na shoot na ki breastplate ma shuf singa lumang o ikpiang agalubon
Simeon, Levi, Judah, Usingen, Maurela, Galing kat Israel. Akketeyac breastplate with the names of all the 12 tribes symbolizes unity of the nation in worship under their what? Consecrated era. So the unity of the worshiper in Jerusalem would be concentrate the nation under God. Siya uskat mo nage stand sa chapters ko ngayon. Panake pacl. May nga na aunfong. Aunfong siya nga nikin la uswi somna wan mameta. Na kumeli me siya sige kataka Na kumeli ana in kofante. Masikyak keme aunfong bangan. Anain me du matakake funga. Na masingi oana aunfong Pinol Erman, mapatadi na Pinol Shishuk in Sion, Paing si LEUM GOD ulilan akin si ouiya. Kimul siya wangan siya play. Mangan masikistan sa squak tulungan. Masit gilan compare ngan pa. Kaya ouiya, kaya si ouiya. Imitlan ka nilos na kanimata, insisya fun na. Pitya si ma samsam kun na ke aunfong ko into often la finolo. Ana ki nga fakya aunfong anti shine ka taksya. Na pakakaliyak na ke sompe na ke pitya si ke wala running down. Maingi oana woyan oela akmusrael mastorori. Isi felera na ke alatlala. Pasamram kunyak ne. The dew of Hermon was heavy. It symbolized what was freshening and invigorating. The refreshing influence of the worshiping community of the nation was similar to the dew on vegetation. This was fitting symbol of the Lord's blessing on his people. Pacl. Paingen si LEUM GOD ulilan akin si ouiya. Akmusrael wangan siya play. Napangan sama for sensing it. Nabisiliban, bella flock na yun. Tingin kong kulang malab. Namnas may tingin first na met nag-frete. Okay. Kat sige long so kung alap. Pa kan mayak. Kung di nga. Natapan. So na man. Kaya nga nikin na mesikya ko. Kaya Pabal tiga din na suwang wiyon nga kin na mesikya ko. Taka de first na met. Kulang malab. Frete Kunokon Mwe Read Tol falkenya. A commendable high priest. Mwe Read Tol falkenya. Ipro ikor fosin na geskenakors. Ipsrik tolu pa ito kagengan. Fosin na getolu. Fosakos na kaya na fosikaslo alangan. Taga da sum na ge. Wana ka dakal nye piye nga ipru ka champram gentari background shirke ipru ka champram gen Melchizedek ka shirke ipru megors ka long la Melchizedek ka chikya ke met ka chena si sapta me singala kors tukun moyun si Abraham el sum ouiya el floko el akin si ouiya le Abraham el sang shita fa singaw in sang kasha ka prefigure singan taga na ke Shuflan Levi la shita fa singaw met shuf na ke wain sang may sang in san kasha men elos wangin en chelos na in temple lam nukara surface la los in temple an yen matal we me day of atonement singan na si high priest the sacrificial system na ke wa we round yen lam nuk singan elos maintain elos ara man na ke wa ara Mana in reklamo akyohkye ni takyang shita fa singaw yok kalme ka dinita masingen na ke saptay korship shimet nga nipsyak yung nga tikin treskel data ka na ke chat data mashimedan kadakalim mo kadata ka shamonan Melchizedek kateshik ke Kunokon ke Fred we shet dina kanda ke for shimedan Melchizedek saying helta tokoshalan en Salem
El Mwet Tol lan God wolacna. Katuin singa lima kolosya sapta tolu fos sifal nage fos tingan fos tolu akalamila. Jesus is sitting at the right hand of God Father. Mwet Tol folat lash. Elpa chiefly priest ko Mwet Tol matal si makatashke mol singin. Na vingat lida na Melchizedek singa alle kalim na lim sinage ouiya telpa Christ a lim si in prefigure singa in kalim ke me ouiya si may taga manit laga fulfill kel Jesus Christ. Ke Abraham el ta foloka liki mayon simail katang la toko siya ako siya Melchizedek el da osim na siyel e akin si wayal. Pangan fosimit na gaipsimit ngan. E Abraham el da sang na siyel siya tava singaw ke mana kay wama el shuokye a. Kalmin Melchizedek pa toko siya lan si waswas. Na kesipenil pa toko siya lan Salem, pangpangpel toko siya lan Misle. Nakatagal information na yoke makatina kafrike ipulime ko siya. Tagal manayak lagat nitala siya Melchizedek siya. Of course, kat sumnike sapta siya la ko siya lakal nila. El tagan na leprem, akinsuwe leprem, Abraham el flokin ke siya tafa siya ul. Sonna priesthood in vel siya. Sonna. The prefigure nga kada Lord makin mga in tolek more things he's gonna do in the future. Nakatkalim ke patagapin na ke sacrificial system ngan opoklan God na ke masika Trump from ganyan lala sacrificial system sing sin may choose so in fact when natin na Melchizedek in the same prefigure then a sacrificial system atin may tol si fact when Jesus Christ na Abraham el key frame silan may ipro nga may choose nga el pa papataman matkalalifong el pa father of faith el kadel sila lain metta kanashke ouiya singa so na large aqua kalim siya kanashla siya tafa singa altar sang na siya Melchizedek siya mutkayak Mwet Tol siya Jesus in the order of Melchizedek Jesus naro katkan kalim la Mwet Tol na falat siya bang la Abraham met na yok me kalme na kaya or malan ka dapat naman may choose ngayon patati sang may sang singin acknowledge si falatman Melchizedek singa na siyeki kaluoki makatrampram kay nelingan pataka pa nga toko siya lan si was na keso binil patoko siya lan Salem pang pe el toko siya lan Misle wangin masim la ke papataman Melchizedek kanina kiel kakatena fulin met matalal wangin pe masim la in akketeyac Jesus la ka misalal elwana wen natin God el Mwet Tol nanitok elwana el tel pa wen natin elwana wen natin God el Mwet Tol nanitok prefigure si pangan. Elwana tel palay. Menar chon sapta singalagor fos on ko I'm the way, the truth, and the life. No one. God si fan na in laman mo pa Jesus Christ. El falatli ki managayo. Naro mga taga insang in alle kalim na siya ay prishi mataga akfon nila managayo. In me katla na kya mainin pel singe ka tram ke me ipru kanin walal fung ipakantin kepen na pella le prem matan felicia ne mishing pen alle pos lalal fung ita ma Jesus is not the way, the truth, and the life tel pa Mwet Tol si mataga manayak like New Testament el ten akfon nila make Old Testament alle lutut kikia naro katel shalalan kenek narrow down getting kalam la el na prefigure mga na ke Genesis singanakos. Som ni ke Genesis saptatoli for singan me gatla pro
me pangan mutawaek me if nu good nu singen gospel singen fuden matan singen nage fakun me setan kaisu na nito napakataas kami singen ta in kalam la siya Jesus kadalo magin mangin me foreshadow na panakal me Melchizedek el Mwet Tol na nitok mapapel el oana wen natin God el Mwet Tol na nitok forsakos na ke ya pa ipak luo singa na lito ka kalimye sieta fa singa ulching na ke forsakos na ke ya kos ko na kelen na elar arulena folat samram kana Melchizedek oro me Abraham met mata Paing lar oro Abraham met mata Paing lar el sang na shel sieta fa singa ke mana ko mal shuk ya ke mayune May sang alle yo in akketeyac pel sila lepre mangela talti anna sang la sang in akfalek mit falek mit yo wana in pape na tagana ke may sang mataga ke akwa makatel sang na shed Moses ngan may taken na shed los itcha ba recollect ki in sang rela lom nuk na matal sima prefigure pe Jesus Christ may sang itaken na singkat in alle me in fact wolacna fact me tari lena lalos apai premelranga Melchizedek daga akin si wel el flokin sieta fa singaw prefigure system si may takyan na sin talin sin gat ngan Levites talin na sieta fa singaw sin mat nagay woman elos inline matana or temple talor makin financially in some supported lalke work malalos ngan na shesh mo papa nang Katita na ke met chopolarska, met kulacnsap ma forward form, tikin tres kalivinian som negosai, in fact me ma lankat ma, kail travel na taxis, kadina kan cash up ma, met fast larsk in fact ma lankat, met for in fact ma lankat, ka mata in fact ma lankat, when a KahsInKol lowos, go sleep banner si katlike Paing donation, when ma kadret makin nga artwork of me time magat spin online mamulyak pe na pape na en nila church nila sharom ngan mulyak pe na ina ka dinash ouiya si magat din sang cash pe gospel lan kat ko may fakak lan kat inak fashiya sieta fa singa ulchingan taga na New Testament ingan mo min siyo min fakak ingan ko sang flokin ma Jesus la fin chakshina katla alle in chiwoke na at the bottom sieta fa singa ulchingan na ke new covenant chingan if nga ko malama na chesta na malan kat pa mana kayo bella sa malan kat mana kayo ashish ka malan kat why we are holding back from the source mausin na shesha na sing malan kat pa mana kayo na katikain matamta shukya mo malash mo that's self-seeking that's selfishness patakam nanayak lang si machisi la fin chakshi na el tena sieta fa singa uli el sang no phone mo la baka tram kin ke sha baka tram kin ke me tunik ne el nanak na phone na magulu now with that sense in our hearts kad met Christian kadalle super malan kada in fashion likten arsh main na ganashke sieta fa singa uli ka phone na ke New Testament Jesus Christ na nga medinganin akketeyac met kulacnsap ke may kasha finne shup si kum sang rela mo sang ko so ni mel ke kulacnsap yan alewo God we cannot all back makati lusin chishke may nagadin focus na ke sang na ke in fact gospel la masa po fa mo may influentalik na to levi siya Mwet Tol elos eninain Asian sieta fa singa ulchin met Israel welos pangan collection bang may tinge finne ouiya pe may influentalik na to Abraham Melchizedek el tiamake filintalik natal Levi. A el ta stava singaw sila Abraham. E akin si Woyen. When na mga tram kal Jesus ang.
Melchizedek el wana Jesus, del pa Jesus. Jesus el den ataga ke shuf Levites, el taga ke shuf Judah. Al rekla el Mwet Tol jiban. Bange ouiya si na ke mirror singe. E preme lakin so wi Melchizedek. Sang siya ta fa singa ul chamana na sin Mwet Levi, son na rekla priesthood singa tra sang na sil Melchizedek. Melchizedek el tema ke shuflan. Mirror ma katile lem na mi ke wen natal Jesus Christ. In other words, akwaki mda ke Genesis ke Old Testament nge prefigure daring kenik molds ko mga kume na ke makuluklash. El shalom nga inta ka esna makuluklash ke moulchilash ingen nge. Katin folok may kusya kling siya na siya. Nara akwa ma elrela na siya may nge alle fal na siya katin somlie his work, his ways, his promises, his purposes na taka na New Testament na lang awan na matafong nagkakukwan God. Precision and precise in managawa in fact redemptive salvation work in Jesus Christ. Nakatrash na na kemasingan nakafosit ka siya. Na kalim la el siya akin siya woye siya mwet el falatigi mwet siya ma akin siya woye ye. Fin na Mwet Tol siya tava singaw tore kani sin mwet mae mi siya. E na Melchizedek el mona el paes siya tava singaw siya. Wana ke mas laufa. For siya na God ko in fact mo ke Abraham el sang siya tava singaw siya. Levi siya fulintalik natal pa orani siya tava singaw lo. El ouiya pa moli. When Levi el sonna isuslen belge. Takat ka in fact mo el ar na in manol. Abraham. Papa mata shitamal. Ke belge Melchizedek da sonula. Now pangan prefigure ngan pangan foreshadowing. Abraham grandfather la Levi. Great grandfather la Levi. Abraham Isaac Jacob Levi. Great grandfather la Levi, alara tayo makukumak wakitari in the future. That's Melchizedek. Metafong lege, wan na po shal la dari. Wan na po matafong lege oyang. Nakatsun na gay shaf la jengan. Me, patago na gay force me, singal chiyang e falangan. Orek ma Lun Mwet Tol ke shufla Levi ba siya akyohkye in masap. Mata itakyang na sin Mwet Israel. Na fana ko in arsh si was Lun Mwet ke shpenort ma Lun Mwet Tol Levi nge. Lakan tiyan na yakin arsh siya pa na Mwet Tol siya ye sikyak inuwa na Melchizedek. Siya tiyama ke shufla lerang. Ta kaya akwad na kaya shuleyen Mwet Tol fin ayaw le, na ene na pen arsh ayaw na kaya masapa. Elem larsh, siya mainge fakkel, el main in siya na shuf. E son na arsh Mwet Tol siya kaya kin shuf siya lalinge. Arunay tayak la el tay shuslen shuf la chuta. E mo si siya tiyena, shamon shuf siya ke kaksakin Mwet Tol. Na mega der fakke mange. Von la ke Jesus Christ, pana sham kinyak ne. Shuflan chuta. Eldaga break the old system. Wangin maguluklal, elde make shuflan Levi. El shul na indaga nanak na fon na makulukma prefigure ke me sacrificial system silan Old Testament met Jews nge. Nangako mga na arke puk lani pru saptay kor sham kanyak Mwet Tol nge Melchizedek wana Jesus Christ. Kadin galim gela shak na sium silan met samas la ngayon akketeyac met ma siyang ke persecution marik na silos ngen. Warning niya falok na kemalan God. Mwet Tol nge Mwet Tol falatli kilupufen.
elba katsifena ma lamayak legish tagiral Abraham Melchizedek ma pa Jesus Christ. Elba matol fallena ka falkinyak sinage mol siya katashkenge. El nanak na fon na usye mainin na wash. Pangan gas fototo nage Friday kat sungal tigin lomalap ke matanglan met nagewa kat sunnya room. Ngalle ke shidalo na nga kuflangan kin life. Tingnan mo mute. Maybe what? Mr. Lipan, Tingin netok mabatpat. angan. Eternity eh. Pangan. Eternal blessing. Mo mapat-pat. Kilo malap. Kung samram kanal, gimatol flat singe. Parang samram ki, netok mabatpat singe. Kung samram Kilo. kanal, lakat fakfaga, Melchizedek, Melchizedek, Melchizedek. aw. Lakum fakfaga, pangail siya ma, fakik mo Christ is like Melchizedek. A centuries na Samsu ko makalim yung Samsu singaw fasako fakla. Lem ka de Lorella wala kalal sele fatie kalla. El fako inge kome fasimet tol netok inana Melchizedek.
Na katsamram ke more than 1,000 years later, the author of this book, Hebrew, quoted the psalmist. Na netuk mabat patlimen finera nel sholle metol flatse talmise. El siya mataka el pa became the perfect final priest. Siya pa Christ. He is one who allows us to follow him as he enters God's presence. El pa Leila nga kumin fastokol inutyak na ke bola na lan gata. Na ke presence lan gata. Na uskat me na ke fasingan me ko fact mo may sifil be arudena kalim la sipe na kainin mo tol sikyaktari sa oepe na Melchizedek. El da tia rekle simet tol gespen masap ko akwaklan shuf lala akikalan molal mawangan saflake. Mapat si malos unke kinenge. Tamasamas daw fact kung simet tol netok ina na metol Melchizedek. Kat finlieda na the Old Testament priests, Mangan masamsam kunya ka. Masamsam kunya ke Old Testament priests ke masamsam kunya ka. Nara samsam kunya ke me stakluk. Eldal yokshipe very vital the spiritual life of Israel. Yokshipelos nge molin alu molin syukengan in karanganalos. Tashakta metol valatse fan nagain fulfill God's plan. Napa writer si kay prunge el si kay nakalemye sila nalan metol makachamcham kun keleran ma. Edal mise. Edalik pinadalera na pakat long luon adap na biyo ma si venarek fong ne ouiya. Nakifak mo he is like Melchizedek and has a priesthood in the line of Melchizedek. Nara kat findi na ke first sin na ke singaw siya pametiki marit singa vakla Melchizedek siye inge ilta toko shalanen Salem. Salem singa pa Jerusalem. Jer USA Salem. Elmet tolan kat falatlena. Kiprem ilta falokle liki meunsi may katangla toko siya akos mo. Melchizedek ilta osun na sila. Akin si ouiya. Eprem ilta sang na sila sita pa singaul. Ke mana kayo may shukyeke. Kanmen Melchizedek sipa toko siya lan siwaswas. Nakisipin il pa toko siya lan Salem bangpang. Pe il toko siya lan misle. Wangan masim lagi papatamal Melchizedek, kanina kiel. Kakatay na fulin met matalal, wangan pe masimle, inakalam Yesus leka miselal, iloena wen na din God, elmet tol na nitok. By being in the line of Melchizedek, Jesus was both priest, el priest and a king, toko siya. He did not become a priest by belonging to the tribe of Levi. But let me see as Melchizedek was a Gentile priest, so Jesus did not fit the pattern. Pakalimike for single dolun ke singalakos ke Hebrew itkos ke fakla. Limlash semangi fakkel elmain siena shuf. Se suenash met tolsikyak in shuf se lalinge. Arudena akketeyac ilta susten shuf lal Juda. E Moses el tiena shamon shuf seinge kel kaksakin metola. Jesus was not born into the tribe of Levi, but the tribe of Judah. Instead, he became a priest by the power of a life that cannot be destroyed.
Because there is no record in the scripture of Melchizedek's death, it is as if he never died. So with Jesus, death could not master him. Misya, el katangla kelyak, makuluk nukewa. He died, el misya, but he rose, el molyak, never die again. Lazarus el dak molyak yak, dat je fit ben misya. Lemches Christ, el misya molyak. Ilorela kisesi lalinge pelse fanna. As a result, he will never cease his priest forever. The one who never dies has become the final high priest. Nabara kada kalim yeke sacrifice silal mail ka orela nge in maslon meta ekat. Nabara kalim yeke samsi uksinga ulse lem kadil rela walela kalal. Nakigatakam to samsam kun la the old priesthood was incomplete and is now abolished. Nara kita kalan fasingalay ko singalya ki mainge masap meta sisiletari kesipen masap semanas ewangan sipe. Mapay mo lafak pamange. The masap lan mo si stia kay naksiwa sila katay nama. Einge ite ka na sirs si finsak siya wulikina makat ta finsak ke meta siya akfatutuyekat na LEUM God. The law had limitations. If the law had been perfect up to God, all the people would have been able to enter God's most holy place. In fact, Victoria. Kaya naman duchak na God's most holy place. As it was, kaya ouiya masikyak meda. Ay pisa makifan na kanudyak na presence of God. Elsie, yes. Even then, the sacrifices could not completely atone for sin. Yeah. But God had already planned for a better way. The old requirement of the priesthood was set aside because it was weak and useless. There was nothing inherently wrong with the system. Makaterela pa system siya. More clear, pakasing na kan foreshadow. Rather, it was meant to foreshadow what God would do through his son. Mahasya ma-foreshadow mahasya ma evatakalem kat laurela. Ikachamra may imasapa. The law made nothing perfect. The kanya pa masapa purposeless. Masapa akalimi mainge. The law taught the consequences of sin. As you the fact. The law taught the consequences of sin. Warom tolu faslongu la kalimi na sifak mo. Kawangin medaksi wasiya kim dan kat kispen el akpalye masap. Why na masap oto orape in akalimi na sin Mwe tala. Elusurek makulu. Nara masap at ako kispeluong Sin akalimi la wangin Mwe actual siya kim dan kat kispen el akpalye masap. Masap po para nakalimi la katorela makuluksi. Kaluo katolo kay cash. Siyak pa na siyam kimasapan, roon may megos fasungul vakla. Masapay ka in payanan norek makulug in yok kalik. Tasak ta yen makulug o yok kalik we, langgalang langad yok kalik. Akifak o inge el sifil penapangon mo ito, point people to Christ. Akalim yakilata lalpol, ikilatia tolu, wastong lakos kilon mekos. Takmo, o inge, masapaliye ka tiyang, di ki Christ ilta ko. Nakatavak ko inaksyo siya kimdan kat. Kimi ilalalfungi. Inge, ipelin nalalfungi Christ na kadari, makat eltiye sifil diye ka tiyang.
But law keeping cannot save anyone. If the whole system couldn't accomplish anything for the sinful people, then what could they do? Napa, Mwe Read the first century needed to realize that a better hope had been made available. One that allows them to draw near God. Or to God. Mafak mo, sayan maingi, at falak si Kati Lorella, wangin kanin falak oingi, no rikishishingi, yakimatol ngiye. Eki cheers ilta orella, rikle simatol, Kati Lorella si falak, efak na sil. LEUM ilta orella si ulela ko, eleva tiena ikolla, sifak, kumefa simatol nito, kalmen maingi ba Jesus, ilmayakpay na sisla, FAO siwuleng naslon naslos, ekat siwuligima meta. God did not take an oath because he cannot lie. Yet, by taking an oath, he had an emphasis that what he said would definitely be so. Mahal faka by sisyaka. Yet, meta the shishnyaki based on the law. But this was not so with Jesus. God ordained Jesus' priesthood with an oath by lakkalim yinake. Ulela singake sam syok singoji maridikim taweka. LEUM God lorela ulela kolal. Sela vatia kolla. Efa oinge. Umefa simet tol neto. Inana Melchizedek. Na, vastamet ki fasonul doyun gilon lako shakmo. Ospesima ekle. Wasanan met tolin bel meta. Mayenelos mise. Atikan chifilara rekma. Unelos. Achisel mol nanito. Eric Maintolala. Ati sibilitak yang nasinsiya matsaya. Ashmetsima historiansi. In El Josephus, el estimated that 83 high priests served Israel from first high priest Aaron to the fall of the second temple in AD 70. Each served his job and each eventually died. But guess what? But Jesus remains a priest forever. Oinge, ikain mo lalos na nakaiwasya ka na yun God, kel. Inge nito, mayinin mo mapatpat, tailan siyak na sinkat kelos. 20 teams portray Jesus' ministry for the community of the believer. I mean, 2 teams. As anain, polo, sham luoma, wala pitsesike ministry, lanlay mo, nasin community lan matlalalfungi. Wasi metaan? First, Jesus is able, elko, once and forever, to save everyone who comes to God through him. Il mga painganik by MO. In fact, no one can add to what Jesus did to save us. Our past, present, future, all future sins are all forgiven. In addition, Jesus is with the Father as a guarantee that our sins are forgiven and that we have access to God. Akluo, he lives forever to play with God on believers' behalf. The Mistaliban el Fakpienga. El Soek, nalebolayo chin katpapa. But I intercede flush. As our high priest, Kel Ekin Metol Flachilasha, Christ is our advocate, the mediator between us and God. Mga fakta, Shipelala is purpose. Il mata from kasi intercede for those who follow God. Kimainge, Jesus pakain Metol Flachi Makat Enena.
Na should be na fact. Mwet Tol flat si mga kuminina batisas. Parang nga fact na piya nga. Mesi nga fact piya nga. Kung finli Mwet Tol si ka Mwet suppose si ka Mwet si ma profess mamalangkat. Ukwel, malim si skili mo lalan. Di lalakfal yung malin na nanroan. Leaf fruitsan. When akademiya mo, kimaingi, Jesus makain Mwet Tol flat si makatinin na. Ifo, el matal, wangin mafokfokinil. El shishilal ki Mwet Koluk. Akflat yakil, yin flat ple, in kashaw. He is holy, blameless, set apart from sinners, given the highest place of honor in heaven. El dia na wana Mwet Tol flat niya, el tia enen en rekkisya, kilin nukewa. Na ki makuluklan si fena mit. Na ta fena ki makuluklan mo ito. Ilura kisya si fanna. Ki pel si fanna. Inakfali pel nukewa, ki kisya kanal na si fena. So the final argument for Jesus' superiority shows the contrast between the essential nature of the priest and Jesus. Pangat pel si makumeliyak sila nasi lan Mwet Tol macam genge a final priest nga Jesus Christ. The priests under the old covenant were merely sinful human beings. Thus they had to make a sacrifice for their own sins. First, magsisimita ma-insang lemtalek talalos na ki makuluklalos si Fena. Metliki talvara magkisye ki makuluklan mo ito. And this has to be done every day because no sacrifice could permanently remove the stain of sin. Wangan siya magkisye makain ila netok makatanla kayo. Kinan ka kipesi mo samanyak mo Mary, Joseph, mutawaek, betrothal period sila dala. Kung pinalikiye, nuk fashe entin madalemda kaya ka finyanan kaya, you cannot find a stain. Makalim ni ulolala nuk siya. Jesus, however, was completely sinless, never needing to offer a sacrifice for himself, nor did he need to repeat his sacrifice. When he sacrificed himself for sins, his perfect sacrifice did what? Obliterated the penalty of sins once and for all for the past, present, and the future. Now, the Jews did not need to go back to the old system because Christ, mune for a perfect sacrifice that completed the work of redemption. You don't have to look another way to have your sins forgiven because Christ was the final sacrifice for you. Masaplan Moses, shishki metses was elosin metolfolet. E walela silan God, we falaksye, marekle tukun masapo. Parek makanya kinsulela when natal ke metolfolet, e when saying she was sustena nito. The high priests under the law of Moses were not perfect. They were limited by what? Human weakness. They could not bring sinners into the perfect presence of God. But God designed another way that is secure with and hold. Now, hold singan ba kalimiyak tariya? Mga kalimilang. Because the law had been surpassed by appointment of his son, who has been made perfect forever. Now, as we better understand the Jewish sacrificial system, ouiya si malos kisyakin meda,
we see that Jesus' death served as the perfect atonement for our sin. His death brings us eternal life. How callous, how cold, how stubborn it would be for us to refuse God's greatest gift. Nara takamalitu chingan na shesh. Inakalimila ngako me alana foolish to abandon Christianity and wolacna na ge ouiya semit. Ma ilostarek makune. Nangama pangi kya sa mga kaksakin maluto chilash mataka msingenge. Kaksakin God kills a poema final priest singe. Katndawak samram ka na Melchizedek. Kat samram kun na ke kaino yang kewa. Na saflaiye priest made amisye. A priest ma samram kun yak nge. Pa samram masye matol flat mito. Pa Jesus Christ. Maluto to ash ke Hebrew subtitle kar fasingal me kar singelo malay kar. Lulap belang flogan na run machiwiyak nge. Na Mr. Lipan nandaka ingashakat. Uskat me benage ouiya si mare somnirala faikolo si ka finni lesson aims ngi vakat kain fashali lulap. Kay kulumallap. Tiki vinko wana makalamingan kum kulumallap ke litina wobo. Matlas Kosrae kada ispelan jiba kaksakin God ke kasmon mataka kada taka ino ilang silan God kat mutalik tutu wana tikin tres kala kalamikan tawa kya shapat ke me Jesus Christ. Kataka word me shapating singa about resting singa resting ke me ke Jesus Christ me Jesus Christ musinga Genesis na ke Revelation kya sa iklaman mo ita pa Jesus Christ na ingin aga Trump kun in the Old Testament sacrificial system katila office ma Jesus mag in the Old Testament na compare na ke martial ringin na helmet tolan me fella singa matayin ka siya lepo layot wana Colossians chapter tolu in the whole he was a priest. Nothing with pacl na phone na Old Testament yan pangan sifac phone niya langan wangan with pacl mo nim siya ingin na get dispensation gadash ka nga old system siya nga wangan with priest mo nim siya Jesus Christ mo kaya na mas mayok siya ba met nga kumin koneki office duel or in the past present future office siya pala ka na kaya pangan mas mayok siya ba met eschatology, but Tokoshai, king, she let her go as a king, let her go in around and Gashafla. Bangish Pecher, Gadashke me, Lutut Nail. Kadin Galim Gala, Makuluklasha, Kateka himself, me, Svenar, Ashmit Tol, she was Shifan, while the guy incarnate, he used the born of the Virgin Mary, suffer under Pontius Pilate. Pang sacrificial si ma tikin tres kalil from kin na katte tui ke dispensation siya makate ka salal kang na pa finga tui we need to look beyond this dispensation na ke new heaven and new earth pang masing kadena kun connect ye makatash ka na ke what's happening next which is time frame si ma next event ke time frame lang gada pa rapture. Paing. Nga kung ganda ka, di siyempre nung mekors kaya na kayo, wakat sumne ke Bethlehem 2,000 years ago. Having got kuflan prefigure our arch to what's happening next, which is rapture, then salalkang. Katash ke salalkang sing. We need to get our hearts in the future events. Now, future events kaya kadan man that someone. Elda ka may palace, elda ka may told in the current dispensation so we can be ready for the rapture for the second coming. Pangimasing he's preparing us for the new heaven, new earth. Na even ka tuwi na kaya issues tala li Bethlehem, tita ka na kaya pre-suit siya makatash kaya nga nga, katinin na napay katin falok na kaya mapayalan ka. Pange warning, pange ouiya may nakadinachke. We need to fix ourselves in what's coming up. Nakatnagan na ito kanya. Na para, it is very good that we come to the word in akketeyac at kaishi. Mga yokshipe.
For us to get to heaven. Let us not stop here. Kadina kanin when a virgin lan matlimay ko siya. Pangashipen kasa. Kadina ko lang nag-follow kung takyak siya nga matlalal fungi. 7 years of tribulation, 1,000 year kingdom siya nga. Taka renovation by fire, na taka new heaven and new earth. Pangamay na kadingat lalip. Nagkasam from Aisha, son. Katika intuin na kay sacrificial Old Testament na New Testament, we need to really put ourselves in that readiness. Pangamasing. Haro kuno malap ke akketeyac wo pangan la sinem mai takan taka akketeyac ke melutut mai taka fakloya ke o yakan na tosto pon payan masimedan pangan akketeyac kalmen akmusrala ordination lamona ke matal consecration akluo mewana shia tia wana shia ke akmusrala matal ke wolang mata na ke yokshupe ye molkin ye ke wolang sachi shafla roda shilim lemin kulacnsap wana shia met lalal fungi matal falet ke ulan Mwet Tol wana shia pita luo lime ko siya yak kalimye na su slide singan reading afin dragi narsum kada somrel tigin treskel lenda ka rela me fakalo nakataga nage programming kalia ne inge nakat kulo kaksakin kat kem atlan nage tigin tokon tugun fakalo luman ngata ka wiko makalin mat nagaw mamata ka shambram ke Sounds good. kay kulo manlap tigin ngausut pelo kulo manlap Ngan orana kinga faga nga usi guys ko ngi guys simura nga mo muraje ngi palala kulo lamala nesla sisak tukulan nesla wala. It's all good. ay no ngalito computer sinek nge mal tigin Una. there's a lot of pop-ups tonight. The shelf bang met sangin akollah gum. Hal kelila ukalilan lo man la kum kan lo ang kadeka. How long in na? Hal langan tawak na ki jaraunan mo. Betlash mailing. Should be loan. Ouiya. Gamit yan. Oh, betlash Devon Jack. Mangan. Mati na sisita. Magasang Uy, school. mailing ni kakilan na pagi. Automatic patata. Betul kat pangan. Dito rekomendasi. Neteri la tuya. Oh.
Langkaleng lalan. Igin marriage alala kampar. Alawo. Kaksakin gatsima ngale lutuchil kaya pa. La elmata ke wheelchair sige pelsinge na wipe na matwias ta kewa. Kulo malap. Pasikal yait kosh. Musi nga tasid pasikal. Nara la me takana yorosha. Kattesangin interkulacnsap lasha. El fact lage el dugetruna mala kulacnsap na la fakanike na saflayen kaya. Na mga malutut na siya kaya nga fact piyangala askain in role makataga ingain kulacnsap akat. Kata mo ita sang mani kata on nga kumuya akketeyac na ngatali ka sima shik makatangon shik talyogin to Kosrae LEUM GOD. Rumun na lamaluwe, metiki aluam dawe, kasaflayan aluwa. Rani lakiye, lamalu, takan na siya, te masik pange. Ashmo chita ka na siya dal siya pala nga presta na nanyan na getawi nga. Naknas, akin siya kla, ngaya tresi kumfkala walfkala man. Naingit man na siya ka nga, o nga may taksiya siya. Ram getol, ilsum na witakan siya. Pange pa siya liya. Kung nilitiya may nga nang kalange, o nga minister siya, nga prestan akan mange. Pencil fact lama siya, nga tanganan kala. There are some people, mak tena is akollah mamatay take, mara mawala na LEUM GOD. Nara, may tasap tali takat papatumasin ka siya oli. Kumutyak ng bathroom da na, masala. Kumkain kun, kakumrela, kakumfakin rekle. Kumle, LEUM GOD, alena, mensiya uwusi. Kulo malap, kaya kung usi pelangan kain, pacl ouiya maluto da. Pacl kain usi, stakluk, mandila, asking anusi la, akyohkye mandikata, asking siya may, pelangan ka nga kung nawi kumbanayin kain, 1 second, siya pelan lakan, dilangakan. Let's see this. Masing nga mo kan kaksakat? Pangan. Alawo, pangan. Kulo. Alright. Bakit pa nang masima kumiliki sa analysis commentary? Ram kan piyang ordination. Na kumiliki katakan ni Henry School la siya. Kate orela masing ke introduction siya ele tatakate fal na ki me masi aksafi mga sang na kita. Tatakane ki kapon malutut siya Paing lan yok kata kapusin dia. Mengadas ke me rekmaganyan mangan kaksakan. Pangai kya pa sige malutut siya ma Kunokon nga kaya wakatengais na ke honor your part. Piya iplom ke priesthood siya nasin matalal pong ina kayo. Petsi mga kom estama siya oye si mga lutoy laki magatakfa siya pa. Mutawaek ki saflaiya orela taka kono orelak. Malutuy si ke siya ang falok lang na ki Kunokon si ke mante di la me relevant sila na ke me malutut si ma anyam dash nge. Saklug notes nge masang na kita. Pange. Na listen context siya pang Messi kya kin pelso. Kadin mo kainita. Nakat oram me kat nganang ki malutut ana ki makalimiltiya ke lemistelipan. Ki kumlutut ke John Truck ke Sam mange matluti ana ko nuti gospel. El siena. Nara listen context siya yokshibe. Na pa uskat me nage iptoluma etamram kanya pa po face nge. Si bangan preparing the offering. Samram kunyak nage mukisiya bangan. Na kosro pret
may sang maurekanie na esang loman. Na masibuki masinga kahit singe akademi la fosi na geluwa eta kati akademi na jum ke ipsinge katolu bange. Magi ipsi aklu abange. Akollah na sin may ordinance ilos may akmusrael kle. Maitan enan na nage oien purification ka akmusrael na American sin metol Aaron malenugum nage breastplate mo na nage anointing lala para ka chamam ke oil mo dalik natolos ka dalik din God descendants nuk elu siya ba na kage po si cash ato kage alko sun ke yang na ipsafla singan requiring a week naging effective requiring a week sinsiyak siya mata ka pa may intricate significance ke details niya. Why a 7-day process rather than an hour? If baka dito ka nakatayak napangan ma me paglossing ito ka kaya pingat pangan mamangat na yokshipe think about the big picture ikat tutut ke Exodus tungulyo ikat really pa nag-Leviticus may relevant silan Exodus tungulyo nag-Leviticus algos nag-chamang ke Carmen nge nag-pangay me attire ka dress nge dress attire. What is the overall significance of the garment? Li fin pa pangon ya kangan sumra lusi. Kum niki ko wima. Kumay na Moses masum na finola. Sum ni kadel samram sim kum takate kum tafa na sindalik Israel. Asmail ikalla ke. Pelsi matorela ko yesi ngalikia ke nakadeliek liek na pa significance ke role jilash nge. Ineken met fakaklan God. Kadin tira yesi ma manan sa akfalyela nga paplatari nga rela alulaka. Nara ki nga samram ki nage intricate details nge. Tapokla pe pange what were the various ways the loaves were to be distinguished from one another? What priestly garment did Aaron wear that his sons did not? Pange kata kainin mo makate sum floko ko binange kay for mebet man yakimange trust me. Trust us. Trust the people. Lalal fungi met masom sulin melemie malutut nge. Kasom pakana kinta ka tafo. Yokshipe. Nara bangan me mga kinakalim yaki me malutut Mr. Liban. Kaksakin God may ingat sumbe ka din me flogo in kay nakfashila makadashke. At patendo kung singi tagatutut na vastamet kat in 2 times kate ko na ek masima wimit gyak fashiyan makadashke nge. Paana kat tuti fashke ko apen na ki kadel sa palat chermaya na ki father's house madel shak na molas shak na musaikat nakashak na lut lumalap tanan siyum Kaya tingin kong gulang malap kaya ako lawol na kaya fakoloshingan mana makala kalmingan we're being sanctified, we're being shaped and molding in is still working with us in us kadin man to become like his son Jesus in every aspects of our lives nakadin ng obedience na kemalal kadin wan na win natal nagipel singe nga wikom nganta ko akalam yung mata ko sam na lim singe ningi na tukun matkat akalam yatari ang amo kadat ng takiral ne marstella men katakal na tayo na florios na ne marstella ang gulo kaya wana shiwos kaya wana matfaka kas matal gulo ne melta gulo malap ne Srui Nelson finan ponpe kung gulo pe ne me ke pale e kaya wo pe gulo malap
Ne Srui pali kulo malap kat place nangan. Foko taro aloka ekayo kulo kemalutut po kum kulo malap. Ne nina nota kum kulo pe proy kulo malap. Maris tamlin maris toshie kayo prescott kulo tamlin. Tamtail plan shinri amen kulo malap. Ne Srui intakma kulo. Tamtail telita Romeo kum kulo malap. Baba lifai remos lifai kulo kas maul sifil is Euros kulo malap baba remos kulo na malap ke samsam nak. Naum kulo malap maris kulo ke kasin maul akketeyac kay wa ke maulin finsak kaisi. Glory to God and God placement na gawa kulo malap. Glory to God. Mana gawa mga dakfatyo yaga for His glory. Malen magaya na pati serving God no fon na God eninaine partnership bel na kay wake mo larsen kaksakan. Mana kay wak fasya ko yaka insang kaksakin when natal metlang lash. Kloke arslan met na kay wang sang bela na jeltikin ng tagarela tram na si bakali kesko siyeproy na kataga me exit. Natigin finpay sketchola kumaul me kors ngawi kors kataga tram kin Wednesday the two tang fin mo mo. Na met lash ko long announcement an. Kata ka wiko was litutan. Kal tigin pela ngausot kulo malap. Well, and we Arlan. come inge kulacnsap ke malutut po matakan kaksakat and we come inakalin met na kayo ma taka we ka chang ke KahsInKol. Kulo ke taka lowosan ko sa akin masikya kele ke sifil ke saklen ele Basi ni met taka lalalfungi katin na sa ano insikyak na siya met Kosrae. Katin na katin 3D card na spare tires si pen na katin na lang taka no yorol. Na paneng taga wikat kaya 4 plus ke kasalan gat kaya me kos ke litu den in litu may yenekaan kada som ouiya ke metla ouiya nge ke congregation. Glomala man katikan Wednesday tu. Na men na siwas ma aslamono na siwas ma Syria ka Iraq ka ouiya yen kumarswean en mawang nalulan met Kosrae. Kum gilongak pasin met Kosrae ke gospel singe kum truck drivers ye kasasas ministry singe da ben sunkum. Ba ana si met ma arsin shuwa ko ye pangen si mataga na kaya in karabe the hunt church. Lumalap. Lumisilipan pangen mashuruga. Very good point. Kum kulo malap. Kaksamet tigin. Kahit kali ke proye kate kali be life gas lasha. Katsivil be kaksakin kum kat papat masin kashaw. Ka kumesi na sish. Kum wikat ke mutawaek ke kat ngesesyo min kaksakat. Na ke mapay si waslum. Kat takani ke lusia singe. Ke fashion klasha. Kat ngesekat papat masin kashaw. Inanak manas. Ouiya siya ke mapay si waslum. Na sinmetla siya na kay wawikat siyang katin kasas na yurum. Mayan yurum kay fun na metol falatsi. Kum na nasa ke mutawaek, kum na nasa ke safla. Eleda na siya katin dutut ken keneklom. Ke fasili klasha losyen fulwas kenuknugin maunlom. Ta pelme shafta ka na siya, leila pasha sima, LEUM GOD la kalemye. Na siya elsya kulukle na mafak mo. Masamasla fak o inge. In kaslom bakat sang tupuk masyaf mata na yorosho. Kat prege met wiers na kaywa, los mamdain pelin asherla, yokshala, los mamadain na kanlala, los mamas in prison, kakat sifia na ma for lupusay matuwaslan makluklash. Kainem kat baba. Fakulo malap na siyum. Kikaswala ng lom. Amen. God is the way into